so no bema hitisa kropoto nti na wo se made no gumiko ho mo yakora mesore wonim saw kai funu no abisim o kai se tamwa abrantie bi a na oye fashion designer nke okoku no wofase bi no saw kai o kai se nasem ni si ya mo on fridge we nipa na gum no abisim de ni de before then no na akora abrantie wadi mfinhye dumwotwe fashion designer eya abisim hene ya ote akonwa so yi ne wofase one na oni obi di nkomo se ope sikaduro enti obi mu ano ekosi wrong person so a anya wrong person a ekosi good person so good samaritan and also bra meboa saa eno so meyi a kire wo wa se saa case ni si ye no abisim hini kan sebi asembi abisim hini ka se abrantie no waye den wabodam meboa wabodam saa abisimfo kasa abisimfo na nanom binom kasa obeje di se tama na natwene ekodi ewu a won chi no no obeje di se oko police station wo sunya ha sei ekotua downtown Ghana na yanka be friend 5 million e de koma one chief inspector Yakubu say on changing the statement no on the charge sheet from Medra. I'm telling you metro abakosem unim say na natwene ekotua sika de ma police panin bi e wo sunya ha sei police ni na siadi ni na obe detect ya hunu se ode no involve ya case ni tene ye no bonakuro no unim se na natwene koma police ni no sika se aduane a wo de bebre no no on change aduane no no mfa poison nya da engum no obema ne tetiska no ene yanka be friend 30 million unim sa unim ene ye bedin komo papa na natwene na yere pa ye ne senior wife no ye friend Elizabeth Ejapoma na di oni ni kodi awu no ono ena ye friend Susana no ene mekere abakosem na natwene ni bush manager ana ye friend no Asamoah Gideon no ene so meka abakosem akere o me ba cho hwe se wo ben so mail bia you very careful some bia no you very careful na sa some binom womu diewu ho ene mekere ba a womu diewu some bia bi nti wo kosa area ho a you very careful wow you adma some bia no fa wafidie to ha mame nko eye Dubai mra atie for join me on Facebook me ko Dubai shadio so say the Dubai city e nyame adom matukwan akohoda enti minim ho abakosem kakra na enti ya manya de free Dubai ne say emranti a wo mo Dubai Ghana for wo makodu Dubai sa eni oya ekom akunkum ahunahuna atete ajojo jai na meme ni ho enti me do ko Dubai ba join mo Facebook hwe baabi a Ghana ni da e wo Dubai hwe de omo de ye Ghana ni e wo Dubai hwe de anu ani pa di e wo Dubai yanko Dubai mra na yeni enkomo ba join mo Facebook na hwe niam ekoso e wo Dubai bebe na majwe hello kwajo hine hello kwajo okay menya kwajo hina ya no ebedi enkomo na say awafke why ready ati for join mo Facebook o join mo Facebook a hwede ekoso e wo Dubai mi wi abayi Dubai a kirewo na mi yi Dubai kirewo a afi wo hunu de ekoso e wo Dubai mi fi Dubai pe na mi de wa ba ha na ya ba betie mi wi a na ye do ko dumasia enne obi awu da dumasia kuro ni yare kuro no yade hwa hu ye wati me se hwa hu ye yan kwa ahoma no so na ye ne hene ni nkomo hene majoe Nana oho ya de hello Nana hello hene oho ya
Hello, Hene. Nana, meet you, Nana. Na oho ya de. O Nyankopon ando me ho ye pa. Na uko Dubai, emfie dodo sen ni. Okay. Me ankasa de me ko me nya afimpo, matwa be 9 months ni me ko 9 months ni. Enti wo Ghana ha wo free hefa. Me fi doma. Me ami diem. Ai. Na ede na do kopie mu wo Dubai. Okay. Me na ne say me wo ha me no bi kasa say akwantutem. Ona ka say o bibia ni a obe bibia ama makọ Dubai. Na me kwa wape adwuma wo ho. Me kwa akoye adwuma no 2 years time in Dubai obe me afiri ho de makọ different country. Sompa FM. Na me bibia wie e ka 3 days a me be free Ghana akọ Dubai na offer back say o san akọ Ghana. Di me ba me meto no. That time so my bibia wie na me say na sa no o pa kire say no si o de me nko wa range obi a o ba be hia me airport de ma ko fie. Okay. Na me see o ma di o di nipa kro number ma me me tutu pa o di mi free Ghana December no. Okay. Me call Dubai. Di me go through Dubai 14th December, that was last year 2021. Okay. Jimmy Bedru Hana guy in the farm free airport, Dimi Kopi. Or Dimi tell me, baby, Amanda, come on, no, up to now, who guy in him. A friend on family call. My first time I'm a friend in Yan, no catch them say, Stammy, per Juma, I just me pet sticker to your agent fee and send them in your Juma. Now, or say mean to me to start I just me pia one thing na me continue per adwuma so that's why oh am go baby me nimba bia ntimi pia me di mani hwe he o fere na wa ka kire me say bisa o ma oni o mu fie no e bia na o mu per adwuma e po o mu adwuma mu bisa obi aso a o si agent fee bisa one man agent fee dia adwuma no o kora o mfa ma ne onya bi sukra ode be ma me so a so Jimmy Ghana sika at that time 20 million 2000 Ghana cedi or Jimmy Ghana sika 2000 Ghana cedis se man fa mana adwuma no fa ma na me so ni sika nti de ebe ye a ma me nko ye adwuma no bo so me so a me tia 2000 na wo kana ma o si da bi anya ne sa ndi se man fa sika na ma ne dia adwuma no me nse nka ena mabuma ba bia obefa bia fa sika bra o ba bi so wo akoye adwuma esan se oni nkrata ntini ontua oka obitima ye adwuma bo so miwinu bo so miensa o ana afro aka je se mintimi nyo ye adwuma bio nti firima adwuma mko oni nkrata ntimi mfa nko ba bia o di call report no mo bia so ayi piu unya o call report a ebitimi aka je se aji se o report no ye ni Arabic no so nti Arabic kasa nti aji so mo ye ko type no so sane ye sikasem foforo e ka ho ni na mu amatana ha ewi akire mi twa aboso mi mienu e o Dubai ha no dan na me dam no dan ni ba se o jini sika na dan na ye dam no ura ma I say a school for mpa uko secondary school sunuma o mo mpa no top and down down no ba fi na me team no down no ubetia Ghana sika 2400 and here down right I ubetia de age down no na top no so ubetia Ghana sika 1003 and here top no ne price Dimitana o 2 months na okaja mi say manyani sika mane dia mintu ena opam me dimini o timbia say mekwa akotana ana mekwa akodawa abontin ena ina ni na mua sere obedidi agi se wo sere aduane o ti se adwuma o bia na wape wadam fu bia aja ni tinya se mpakakra na wasere ni sika se mesero o mo se interview bi ko so ba bi nti mamiska ma men ko ena sa emfa jinembe wa mantini yo hana
Yet say you are buying the abase. Wow, why standard out to could be. And now I'll put a so coffee no. Bela, terminal 2. Now I'm found coffee free. Almost a Brahim. Airport terminal 2. Okay, Dubai Airport terminal 2. Me patchoy. Okay. Ti Ebasa na ema Africa for had Uganda, Nigeria, Sudan, Ghana, Kenya, chese ye doson Sierra Leone for nyina ye boom na ekuhia ho. Je wi akire ni fa na ekuhia ho no. Omo cheke na ye twam 5,000. Hey. Na omo sisa ekogu migration kesiye ewu Dubai. Na ahyase na edikan fa Ghana for bi mu ne Nigeria for bi mu. Ye fa omo no de yam fa omo ama ha de omo call straight to prison. Nti de omo kogu prison direct. Na me ka sei ebi omo da su ko prison wa ba bi aye we omo ni ho. Ye hu omo ye nte omo nkan so. Na omo da so sisi ame no ka sei ye ba ha won ye ba ha bosumi ni ewumi bosumi week ni ewumi eduru Friday a ye nya bosumi store ye nyankoi na ye de wo koso a ye de bi mu call right ba omo a ye de omo ko no e bia 5 6 omo akododo pa 20 e no ye de can do ko to jail e bia 5 days and 6 days and sana ya mawako bi wo ha ubeduru airport no ne u print kit na spy na ya sand wa ko back to prison wo o se prison wa na ya ba se ba be you a na ya sand wa ba back ba bi aye we yes dan sisi a ba bi a me no wo ka se yo ho kestie na bi mo so sisi danim na hena jina so atefo ko Facebook me ba cho seen is belief there uhu no eye Dubai wa hwe Ghana for hall kese a wo mo de dada form yi matresse ye awuradi nyankopon ora ajafo ko Facebook na hwa de o de join mo Facebook na hwe Dubai mountain so baabi a yade Ghana for akwakogu atete awreho adwojo na hena enti Dubai hefa pa na hefa na mo wo no aha ya hefa hall ho no wa hefa bro no ben so Dubai a baby e wo no kra no e se fro Irene what yeti all award immigration wo hefa all award immigration mo award immigration me patcho okay enti hall na nipa bebre ba mugo nipa mo ya be sen wo ma yehu mo Facebook mo ya be sen okay Ghana for na ngasa na ye ni tesia ye ni ye ma ni aya aka na ye me fa ne je ye tu but e ma ni ye nchen e ma no so enra mu yi o ma ni na ebire ade o mu ko different side a ye ni wo enti Saudi wani bu a eye Ghana for no abonofo a mo wom titire mu am go sisi a no ma membra me die mbona hafo mo ya be sen okay abonofo you ma chia mi ya do mani ba ko ha na drobo foso ma hu ni pa be mensa na Sunyani foso na birikumfo tetima fo ne nkwa fo so do so pa enti blue regions ni dia ubi obia wum enti dia na omode yam wo ho dia na mu kom wo ho munya aduane di dia na ekoso wo ho ye wo ha ye ba ha bosumi ni no da bia dia na omode bra ye mo da bia mo anupa ene nyimere mo na last week see dia almost stop okra the whole week ni na mo bra ye dia ba ko pe no mo de pa mo pa no bi yesu aduane bi ade tratra bi ni ta no mo di ono aka ono mo di ade bi e fe na laban ene no omo mo yin upie akwa abonten a no mo aten no wo ya mo wu yin sai mo ma e kwa me nko ba bi anti
special ha 1 month ni de ekudani ta yengu awiada ye che ho na air condition ti so ta mframa na ye ho mpia wonten no eno na esan twiko yeyam oni Ghana for mpanifo kasa mo beti enka ta even mine na consulate na owo krum ha na they can ask them last time they cry no oba ya osi ayi bi a kire Ghana for media obidi ya tem te oni be on check you bia onimu bia kufu adu nimu bia di omo ye ba no ya mekan tro mo say ye bakrum ha ya ba na ya beto amanima ne de oba ta beta ta o ozo wan na kan sasa ne kire mo no consulate Ghana consulate e wo krum ha na just commissioner Ghana ambassador or commissioner to Dubai no. Yeah, we need be ma bi wom ono no beka ta tem tere. Enti se mo yare a mo ye den na mo nya yare sa. Ya de o yale sisi a last time kra mi wo se na jile mi bi yale ye. Le ambulance ne be ne bisa guy ne se owo krum ha ID no si da bi. Oni ID ne ye ja no ho. Oni ID ne ye ja ho. Ubi nyame be bo mo wa nya duru so a na ya ma panado. Ya ma panado ba ko biwe wachi apo unti apo o mo fa ho no mo eja ho enti emba na ewo mu no sabosome so na obune nsa okofa pad wan de na omde ye omhu ye ho mano sama me ko mo ho de mantima mi ta mo te bosome so a mo de na enya pad but o babi o mo da no pa no munyi uragu ura baby omoda all sent ni different be man your side de bi musu kitankra nkran kitenkete to fi o twanya 2 months akla o yemu o shi esim ye mani mpie o nyanso hye kra na o de agara akra na o de nemi akra no na yegua ebi musu nyem na yegua na enti wo mo de mo kogu ho sesese no de enti o mo de makwa kogu ho wo mo de mo ba ana on be pa adwuma mama ye o mo pa adwuma maye ibi last time crowd obi ka say wa ko twete kiti a opeso ko fie o de tikiti ni ko ene ya nji antuma ma no o se o mo ntana se sa o mo pa adwuma maye o mo men ko fie so a o mo ye ni 2 3 na 2 3 ne kora no na me boa wa na we do ko fie nyame mbama ya do ko dure poto an ya san ho de wa ko shape region an ka tankasa du bit man shape region wo be say day ya tan yi wa de wa back ba bia ye wi ta video crowd bi ko dem 13 days na ta bi ko dem na o tin yensa na wo mo so mo ko duru ho a onim se abrochire ho de wo mo nhihye Dubai ho so no se ho no ehada ye enkramofo ene wo mamman na amane bi mo so se ya mota fom wo mo mra no ensa ne niam nketenkete bi wonka unyini se eno so ka ho bi na wo mo de mo fa sa ho ya no mu no o de bi ba bi ye de obi anye bibia obi anye boni bia omo ankasa ne na so se wow pese ku fi wunye adwuma nye ana wunye ba bi na bla mai mfa ku fi obi mu na nipa da abonten pa bibire bi omo da abonten no nyina ano bla ye do ku fi ye do ko kurum asindwim na hena gina ho ayi atefo ko Facebook na join me hena e hall kase bi na se enkonwan kama bi ase Ghana nka omo de gu commercial bank no mu ne ADB ne Zenith Bank e ho ye hefa ye babi a ye da sisi a babi a ye me ti amene wo kase yi ho na ye da ho ye immigration ho ye immigration center na prison wo de wo ko ha ye ma ba phone ko prison wo de wo ko ha ye ma fa phone mura ho atefo John mo Facebook na hwa de o de hwa de o oman na ye timu na nkomo a ye di utumi se Ghana fo a wo mo efri Ghana ha kogu Dubai a wo mo kopa adwuma ye na wo mo nsa ko oma no
na wɔn se baabi a wɔn dan mpo no wɔn ho kyere wɔn o atefo na hwɛ ade o hwɛ baabi a Ghana ni enya akɔtena ɛwɔ Dubai a na tie nkɔmɔ a yɛdie sɛ ne ho kyere no matress ɛda fam aha mpo ɛda wɔn mpo ho kyere wɔn no hwɛ floor hwɛ matress wɔn da so hwɛ blanket hwɛ environment hall light nkonnwa air condition egu hɔ na fatoto regional hospital mpo ana municipal hospital ana sempo fatoto ye public places o ye recognized ye tiampa ye se ngoma ye di no omo ho kire wo mo look at the condition we nyina no still omo so omo ho kire wo mo na Ghana ye free say ye chasa wodini ho a wonte ase we na ma hunu the difference between aburuchire and Ghana no enti he na mono adwuma ben na moye no Dubai ho adwuma ben se ukọ abrochira bi we ho a oye ayi bonsuo bi ho ye cleaner bi ho a oye cold room oye adwuma ben pa na wo Dubai a moye Sisi adi mi enkasa mi no wakati de mi ba no mi hu adwuma bi awa te obi kana Ghana ka to se adwuma wo Dubai ko bi ni adwuma entoro ntimi mi hu adwuma bi awo Dubai that's why no credit ye ka say nka mi hu adwuma bi awo Dubai omo ba first no from what do you call it 2016 ho ba bi omo de omo no mo ba bi nya adwuma na ya ba na say from 2020 up to 2022 we die kura obi kura o ha ba betana 3 years wanya adwuma da wanya adwuma nya da obi agura ye frɛ ade bi overstay ni tiwa obisa nu na ye obisa na wu no esengu de bi ya no sika na sika 2 million e ba be check kan sika na odi be renew visa na ho ndi se wotenam sa abosome na wanya sika na nko renew visa na sa 2 million sa 30 bit no o check ya no de ono aka o visa na sika na ho na visa na sika na kwa odi be renew na nkasa no Ghana for the 27 million and every single day bia wa boka 2 million aka ho sa 1 month check it obi atere ma fi obi atere mi fi mienu nti se no so de pese o mu de be gu ha no so de yi sha wonte ya Africa ne na ya chew ya Africa ne na ya chew de wa gum before ansa na ukonya sa problem we na mu face sa problem so se na o ka se na munya adwuma kakra ye ebi wo ho a na se nti na adwuma ba before then na adwuma ba na na mo ye ntia o ka mason work ya construction uko construction na ya de we adwuma no so me so ya na apam se ntim ni nyu adwuma bio anti na kasa biso de obekobo nsuo oye adwuma na o cheki o hewa ma o visa ni wu a na aka jozo ntim ni nyu adwuma bio ontua aka so na apam wo me domani boy ba ko ni se wura machine mu a wepra the time to ye no ne opia ye 3 days time pepepe ena na adwuma wura pam no so ntimi ni nya adwuma bio ono awaje no sompanie o sompa o ba team ne ka si bibiri ena adwuma na tira se timwa nti bonsuo no you say ha de no bonsuo na so tete atechem na ade wo mo ho de no bonsuo ni tesen ba bi wo ho sa ba me man ko bonsuo mu adwuma nkoye bi mi nkyere se bonsuo site ni tene ye nti wo da adwuma na odi kan nya bi ye no hello hena atimeka ya na metonka nje wo no adwuma odi kan nya adwuma na na wo ye no na construction sompanie enyumunie sompanie construction sompanie Sompa FM o na construction na wo ye abusia nkoma ye die no WhatsApp ntino ohu se ntwitwitwi bi eba mu ana enhoma no ewie mu nsakra ye no sa pepepe na etie ko Facebook na hwe ade wo de hwe ade o
ko Facebook na hwe ba bia Ghana fo gu ba bia Ghana fo da ba bia Ghana fo gu hwe ma hono de kra ye ma on na fom mattress papa bi floor papa bi na ohwe eho nyunu obese ekoni aye ho se nyunu te se de mi studio ha yi o de wa we mu pom so mo wa ho kire mu o we mu mpo omso mo wa ho kire mu omo hia mmoa o enti de ye hu wo Facebook say no kra regional minister ma won krofo a ewo enkran foreign affairs abofke be ya de bi mame onya na back aha mame tin ko mane taw emfuro na fa bi ya emfa wo embra hasen hena enti baby asesi a wo no baby a wo sesi a no ayi emba wo mana okay nra na mma no ha ba sisi ya yi nra yes samani na free ha de omukọ ba bi foforo sisi mma no mbe ye bio enti unu anu bi no mbe wa na me ba join mama ni ba ku bi nkasa hwa de hello Sompa FM. bema na majoe hello boko de yeah mapa nyame adumo na unsu free hi wa Ghana ba cho mi free drobo free drobo hi fa ba cho drobo famai o fama ha yai ba cho ai na de na mu kom wo ho no ofa connection mine for ya be kun ya wie ana me share connection mine bi wo Sunyani omo friend lovers no say Dubai ajuma ho de meba a month metimi anya old currency 50 million a month dem so akwabese Ghana wa wa Ghana braboyi nka ya betwa afọ nkakra na nipa anya kakra dia bebu usua sa of our until that me bedru 7 months ni they say almost send me scale ofie na me dey atwa dua no kura di enye yize of enye yize kura ye yize enti dia na ekoso ho de na mo de yemo sese no babi omodi abegu no ofa dabi omobre ya dua na mo no mo fufuo abomu kura ni so omodi bibra omodi ba wanse no ano no mu nsi ya je se ahemache hata mbese 4 o'clock no mo san de popura be yi ndi ye ho etire ha pa ho tire de wo pa ba ndi se ye tre Ghana ba so omo aye ne o me ye mpria. Now, apart from consulates, one no, UN any kuon keti akano, and munya kwampo mpiempo na makoba mani ya chirubia. Ofa, maybe we are done hano 1 month me one we akura omo lock pono no. Omo ya no mo lock pono no nti mpia bontene kura won awia nti se nya se obi be ma yi na ye fanfo se ye je number no free obi wo Sunyani nti ye hu hwe ye nterwe aduane na mu di no senke se funu mpo na pese okoto bi e wa abontena wuntimi mpie nkoto de ope wuntimi mpie nko babia untimi mpie nko babia umpie nko babia da minu ya Ghana for no mesrew ya konya ya ba tuomofo se wuni ya obi ka tro so do be Dubai obejo wa city kura kan so on fanis gam to namwe na oya na adwe so ba Dubai de a ho kire obefa no tete kura uduru Dubai airport kura mo be my out no more town back back to Ghana until to omo fa na tse nya ahokyere amonkom ne enioya de a nke ho ye kakra because si aso no wanya na ayi akufo adokofa oba ha se woma said the woman see a to lad be no water be ne edan kam ne ensuo ne nkania no
because me hwe baabi am nyesa o motete mu a na me hwe baabi a modai o hwe veranda moda so ne nkonwa ne ayi hall ne nkani a senya tete na nka wo mu jamo na nka mu nya adwuma ye de a na senka ye kura chen Ghana o masa no obeka bia oboa adwuma bia ni kuru ha adwuma bia ofa me wa Ghana no nyina anwuma ma muwa nada o so ha o timba de 2 days na menya aduane kura ni meti abontere unya ntokura anom ndi Ghana yesen ha bebre na ya ankasa no alibre na Ghana yesen ha bebre a obesa ne ho koye den Ova waze Ghana no kakra na ye na ye ni nso ye nim se ye benya bebre na ye de abo abusua na nkosa amaye nti momoaye na ye fiwe ma ni ontu ye bubiem mbatew ese de ende se emo am person ka Ghana ban emmefa momra mukuro mu ahụ mpacho an na ye hwehwe ano no ende se ofa mo am wo no mo ye be tete aye fom ne ende se mo am wo no mo ye be sen mo ye sen Ghana for ya 282 Ghana for me 282 na ya ka mpacho an na se mo chance se nyame mfa sa ama se eja to ho a wo matum ni ntimu nyina mbehye mpacho an men we ka se gwa be 3 days me home farm kura so aduru amen no kura nya bi mfiri ba bia Ghana for bia ni aduru ha ese men we ka se me we fire me pa so mo mfiri ba bia ama abra uduru do abo ba bia ka se ofiri ya ayi dodi akankan ne ayi friends nim 3 ne ayi anya hwe utwutwa pineapple ya aw monkafra ya be na ebetimi bia se be ya aban aso bete wai mpacho yo uko na waware tu yenu ya no mpo mpacho se uko na waware mpacho dabi na wawo banso mpacho ai ye na waje na ayi musasa me ni papa brebre over ese akura no kura school kura meje dis there just school go kan ko fie o nya scan ko school the problem me wa Ghana so there na kakra akura no ko school there o so there o nya ese there kura 7 months na sese ndi miska kura na there atwa na adi na sese travel and tour for ne wo ma kana ya do be ko Dubai in 3 days e be gi visa de amawa sese wo ma ya o TV ni radio so na dia no mahu Dubai ha wo mo ti radio so say do be ko Dubai over omo se obi omo jiska no adi free na scan omo adi adi kwa ntuni ya bi dada say odo be ba Dubai a uduru airport kro omo mpie nwura Dubai ronum na omo asa na de wa ba back sa na eti omo ayere Dubai ntuni obi juska kwa amane na efa mi de bi okura wo ba ba ro be ko prison a wontumi ye de no kura ye srewa na watu yenu no bo no watu omofo aya sa de a wuni ya ba na obeto amane ma ya wa de ya bodawuru na wanti ye ba ye nya nipa ma ne bodawuru se ma ya nka ofa bi on fa ni team be shesa ahoma we mda mate ya da se ya be mampanfo aso ate why mpacho yo momo aye na ese de ye fa ho tiri papa Samre fi a wafe ayi Ghana fufuo pa oba no be ka cho se Ghana anye de bia na wase ne hu Ghana de papa na be mi free pa no o de me ko America kura no menko wallahi mate nyame ya admo chene be di nkomo wai pacho yo eso ya da ifri mu fria me de ba ya di Sunyani pa
me free mu free me de be ya du sia de pa aw de onya ya mpe de ope ya nya na even nyame anim ni Ghana Dubai nya me say akobi de di natem o se oso no wawura protete kura no ne nankasa eso cha ne sebe agenchena baako otwe we say oso no wawura protete kura no ne nankasa bi eso cha otwe o de ko Facebook na join me hwe country a hwe nkomo a ye di o mo so mo ho kire wo mo no boss Wow, hwe country on so mo ho kire wo mo no. Hwe mpa wo mo da so. Hwe tiles, hwe nkonwa, abofke fa me ko honam nkire wo ma de wo de hwe nkonwa. Na afei hwe o. Boss, no kwanya me anim nie. Anya so mo more treat o mo dia. Nka ye chen Ghana. Environment we de nka ye chen Ghana no baby bebre. Wow, abofke fa me ko Zimbabwe fo no ba bia mba ya no mo da no. Wow. Yes, of more treat say aduane die mu o campo mo be 1 month o mu hu awia dia o mu hu awia da na adwuma mu nya na because me kai the last time I call we go do Dubai no 90 say aje for join mo Facebook enti so this is Africa yeah aha be aje for join mo Facebook o aha fear pre oh abofke be ye de ya wo ye no on grade grele mame Pia atie for join mo Facebook o be kasa bra be kasa na jade wo ye no ene ka wano tum enti aha ye Zimbabwe national sa o ma ba Ghana ha sorry conference boss nya sanete ena o ma camp awo fear pre o de hwe o Zimbabwe fo a wo mu free Zimbabwe aba we wo ma ba sorry bi ba be ye nyame adwuma ewo Ghana Ministry of Foreign Affairs and mo krata se mo mramba nyame adwuma hwe won baaye no wo do mo twam Accra straight to Bono wo ba Bono region wo ba regional capital wo twam Fiepre wo duru Fiepre no wo twam Bofrase wo duru kantro no mo yeduru ho no kantro abewe yase na Foreign Affairs Ministry edema wo so mramba look at you so mo me hwe ba Zimbabwe fuogu he se wa hu ba Zimbabwe fuogu eba ben ye sori nyame o de wo wa sori ko Dubai se wo kope greener pasture na wo kope bibia ba be dio na wo ko na ho akire wo no wo akire wo kura na wo se wunya aduani ni wunya adwuma nye no hwe ba bia ayi Dubai aban Ken Mohammed ani immigration for asoamo ene mo akogu so wo hu o de toto ba bia omugu ihu a na chese krom ha nga se isbetia ana se minimba bia mi fa susu because o hwe environment ne dia now how dey airport crowd how crowd immigration high immigration hase na hwe ba bia Ghana ni hwe ba bia Zimbabwe fo te abetena Ghana ban na ma o mutumi krata se momra na mo ba ha na momra mesombe nyame adwuma Yohani Gesemani Deben Wahabatu against Ghanaian national one waka demu hwe wa se na broni gene atiefo ko Facebook na da join me hwe se de hwe ma bia mote hwe o Ghana fo ho akire wo mo no wo mo titi ye no mpo no eni o wo mo titi Ghana fo obi complain say 1 month ni ohun awiada obi so gina wiam 24/7 osora homachi ada na jo ogina wiam ene ukuo da yi jo ko ukuo da dwam awia bo kakra yi obi agina no sika nyina 30 cedis okoton prae na we sie no yanto obi good okoton bo frɛ ni dwetre nso mro 50 cedis onyae obi nso akoduru Dubai hwe ya ma ne matress no hwe form hwe akonwa hwe condition hwe nkania emo no ya 7 once abomu ni so hwe ajanan bia o ko hwe toilet facility a wo mo eja wo mo nan wom wa hu se na broni dwene ono no atiti wumpo no hwe ko Facebook atiti wo o harase wo no ha bi adwa kakotena omo so no omo ji human rights Sompa dika ko de adwuma kakra anti we no do se o pam no so onko ne krom de ba se o ekọ beyond and ekọ bro ni fa hodie so a no kra no o violate human right ni poni o atiti wumpo ni no he ba bi adwa kakotena ko kipu no na Ghana obo anu ko Sunyani prisons na ko hwe
Yeah, one of the Zimbabwe for. What do you call it? Yeah, hospitals here. What do you call regional hospital? Sunyani hospitals here. Municipal hospital. Yeah, emergency. Kromo has say na Ghana for binim da form. Emergency. Emergency no. Emergency Sunyani regional hospital. Municipal obakolo ni bed da form say no bed. We nkonya egu hwe. Nipa ne se no ho kire kro betima da so ma de achi. Na nya mattress no de amom no. Ya mo mattress we be 4-5 inches. 4-5 na de amom so mo nda so. Na ya tete mo 1000 no. Ya o ba bia ya ba bia Ghana for the Zimbabwe for abegu. E wo fie pre. Wo frase. This is Africa. Kwatuma electoral area. This is Africa. So hu no e kire wo nyansa ni nimudi a any difference da Ghana mpanyimfo ene ayi Dubai wo mo ni president o they have a king. A king. Okay. King Mohammed. Okay. Nto mo ho na kingdom. Kingdom. Okay. King. Okay. Na ha no kora na wu no ayi Dubai no. Na ukọ Abu Dhabi ho a. Wo capital ho a. Ho no mo nya adwuma. Mo de Prado ye taxi no. Massa. Mesi mi koduro na mu say yes. Sa broni dwene. Dubai ho no mo dwene the next 15, the next 30 years ahead. Nti oye projector. What I say? O de member of care you Dubai a kire wo. Khalifa. Akwala owo 1 year na. Good. The next 30 years. Good. Pa obedi o Dubai sa. Obe benefit from that project. Better. E ho na abro say to aso num eni ho. Abro say 5th floor. No, say ayi krom ha Mamudo say wa pa friend Poku board. Ai, what we abro say? Awadodo. Etia. Hey. Dubai ho no. Better. My bof ke dia me gini di say. So this is a higher hospital. Sunyani Municipal Hospital. Oh. Sunyani Municipal Hospital. We na me ko yi ya. Okay. This is director say my spouse my secret permission na me wura ho ko twa video. Director we hu asere papa. Haso fabra ha. Enti mpacho wo tie Sompa 98.9. Me ko investigation no. Program ni ya Nsem Sisi. Yes. Na join the Facebook. Good. Sompa FM. Na ha de. Ya frɛ Dubai for no makasa. Good. Omo se Dubai for immigration. E de mo ko hu yɛ. O se obi se wa hyɛ them for 1 month ohun awia da. Nti hwɛ environment nipa wa se ne ho kyerɛ Dubai no. Environment owom. Na bra Facebook na ha de ma me. Aha yɛ hospital municipal hospital. Yes. Aha yɛ painful. Oba onyim nurse not obo nso. Aha yɛ emergency, right? Emergency. Yenim so dey ka emergency. Na emergency no. Dadia mpa. Sorry, dadia konnya. Enti abofke. Sanka betimi anka hwe Dubai ho konya na omo so mo ho kyerɛ mo no omo no masisi so no. Good. Omo nda so. Yeah, hwe wo ho. Aha. Wo. Ti we ya tena so. Abofke fato ho mamna fo omo we Facebook no ho grele. Grade. So betimi a fato. Na wo dey say djuma we dey. Ka wata say. Hwe atie for John wo Facebook person who the type of leaders are ye ne omo wo Ghana ha sei. Nti bibini a wo tu kwan ko bi ma so. Wa ko bi man so a o se ne ho kyere no no a onya ba bi nana a o titi o ha no. Look at the environment. Look at the environment. Fabra ye ya. Obi oyare. Enra wo ma to medical attention. Lighting. Wo ma to nsuom. Utilities. Na wo ma di ntro so de a kyere nsa wo ma to 22.1%. Realistically o kwa akoto a. Enya sa na tie na anwumre yi na no PRS fu abetena ha abekeka de omo pastor ko. But enyomo because wo mo no nyame adom wo ma katua so. Oh, okay. What I say? Okay. Say you tell PRC near Katia, Ubakowachi. Say you tell board director. Boss, and I say Katia, Ubakowachi. Adma Benoye. Oh, several or several Ghana for Nkoho, na me Nsem Sisi. Nsem Sisi. What? Adma Benoye. Adie we ya mo de bae no. Nka mo hia public education. Bear 1 month and son na mashase. Wahu. Na wo fie we de. Agwan wan kokuma se kwa wo. Aje for John mo Facebook. Enti adewo pa de no kreni. Da dom foi, bo me da anya de bia. O say da dom foi. Na be da anya bi. Me nkura so be da anya bi. Hwe Dubai o. Ghana ni o ti Dubai na ho kyere no no. Hwe nkonwa. Hwe nkania. Hwe ko uzo se air condition abo am mu ntimi kura anya da enhwe o. Air condition na Ghana ha. Ansa na benya air condition awura mu no. This we wura bank. This we wura bank. Ana we wura Sompa studio ha. Ana sa he kura. Ana hia. Wahu. But wo mo ho akire mo ama abrofo no ba bi a ehọ nya no ha no na kwa kogu ba bi a Dubai anya kura na office odi deport sa kwa kogu ho no I say
sabi obi on shada ni bibia ye wa ha good nti wa be campo wa use in the next 1 year cross on spend wa ha em fa no light bill water bill bibia mu use bibia free na hwe ba bia ukoto power yeto street light levy yeto public hwan street light e wa ha nso ni nyina no yete wo na wo wi a wasanso atua get fund na what your health insurance what I say e wo ni nyina ukoto power na ni nyina wo power num what I say na wo wi na sa wo yare a yasen ama o ka che say health insurance card ne kokotwa ukoto power no ubetia health insurance levy na wasen akwa kokotwa health insurance card na wo na the health insurance card na ekọ municipal hospital a hwe emergency ba bia nipa da ya de nsuasu so akọ hwe wa nsu a esipin for so e municipal hospital na hwe ba bia Dubai for say mo ho kire monti no ye ye mo yakayaka de nti ba bia de mo tunie enti boss me de ka say in the next 1 year sankofo obedi e wo ba bia mo ya a higher refugees camp no and Bronina provision say good so be 1 year kra wa ha electricity o meyisu wa ha nyina o matua e wo ha be mo odua na ensua o meyisu wa ha nyina aye o matua good di o meyisu wa ha bia no Bronina bo ho ka good nti ye de nie hwe municipal hospital the legend hwe municipal hospital na ate for Facebook municipal hospital na wo onsanifa no na Zimbabwe fo na boss we de kra de nipo be ko Facebook bia wo straight so one chechem ko obehu se ahaya bibrem ahaya Ghana Bonahafo Sunyani municipal hospital emergency na nurse ni tu a obo pimfo so e wo ayi dade blue akonya no dade akonya blue e no dem na form house na Zimbabwe fo na omo kita krata free Zimbabwe from foreign affairs ministry mo say nipa 218 Zimbabwe Ghana fo egu na so mo yesen I said 240 something. Good. And we are 282. Okay. And Zimbabwe for about 218. Hwe baby a Ghana for ministry the mom say monje mon konkoda. Na baby a Ghana broni sorry, Dubai broni say mono ye yama yakayaka de. Ye hia mo ha. Nti montena hansa no. Hwe baby a broni de ne yonku bibini atena. Na hwe baby a bibini ti ne yonku bibini akwakotena. Se onkwaje ayaresa at the municipal hospital emergency na he is a mosquito net. Yes sentuma se omode asese se fomo be wa nsem esisi na bo mo blanket no na mehwe ni din se on say mattress no leave ayi for blanket Dubai blanket massa on na Dubai hotel jajai we no omde ama omo no eye blanket omo mpewu I rejected blanket na de ama omo no omo mpe eno kura no look at how quality and me shop an say nkofo we da mattress we so awia nkofo no nyusu bi o mattress we you abandon no ena wo yusu a mattress se wo ho ne nema ho ni nyina no be fumigate wo nyina kwakwahye ni nyina wo mo mpe Ghana fo ba ha mo de mattress be ba oda se o de ba udu airport wa omeji e ma fama yes na ye duru Dubai no ye kita COVID-19 panie test you know yes you do Dubai airport no okachira yen say no you these people you buy the certificate over yes also card na kita say you buy it we are not going to allow you to use it to enter our country go to the hospital and do the proper work come the near share you him to us be 5 hours and send a result so ba me hu say me you positive ma mo Emirates sign yes say we are cop yes your certificate na dey go amuso mo Ghana mo moto mo kwa mutim ko tues kana dey amam which some of them true wo ma hu ni yesu ni ye ban say ye no ye nwini nkwa akiri so what I say uko Dubai a Camry na wo krum ase no taxi Camry na ye value taxi now value Camry na wa ha na ye turn 600 million taxi Toyota Corolla ebi ni ho wow. Yes, Camry na the fire gas no. What I say, taxi. And Prado na escafo na okrom ha ni yusu no. Wow, sa Prado no. Adimama no no mo ne ayi no mo no. Wow, sa Prado no. Aha. Also na ye dignities no. Ye ministers no. Ye yusu no. It is a bishop mu yusu no. GMC mo fe GMC no na mu yusu officer or the cam on some Bennett car no dem bi no. Yes. Na no Sunday me kwa sorry. Good. Me ye dru okra na ye sofo. Obeto me kwam na
or the jeep will be farming. Yes. No cranny, and I'm see, and I'm say, hey, I'm for the dance as well. So I was a jeep no. Hammer no, jeep no, Prado no. Uko Dubai. The see from them say, hey, wow, Uko Dubai. And no call long journey. To say from here to Accra. And I be a time. So, and I say jeep no kita tire kesi pano. And no call desert no so. And I'm me for the first time I flew Prado near Dubai. Hey, Nyagana ha. Na whenever Prado be the Prado be found off sir. And the Prado na ministers need them chrome how who so are big you know. Woman a Ford our Dubai. That's how call long journey. Aha. E be na froko Al Khalifa. Okay. Aha. Dubai wa bro set was 160. Skyscraper. Yes, 160. Al Khalifa. Uduru ha. Light in Numu was Masa because me see Dubai light in Numu hoda. Me manhu me ko manhu se Dubai light in Numu hoda. Oda say so be hu potholes e wa hin. Oh no. Na ho na manhu se wo ma heda wo man kasa critical. Wo ma critical wo mu see. Onim say Dubai for creative weather ensuo to. Omo creative clouds. Yes, wo ma creative weather. Artificial clouds. Yeah, ensuo to. Time of open no control na. Good. Aya adwen go for pa. So hunu. Omo yini ya amia o. Ye pushi anwe ne se ya na de ayensuo. Okọ omo area ba bi omo je omo nipa na me refri ho. Po omo create po. So that say na omo pipe num. E na kwan dam. So hunu. E na omo ye ship kese na si po no so te se bia zongo ha nyina. Restaurant wom, park wom. Bibia wo be 3 months so ntenu ano se wako han na wotim na de uchini saa be 3 hours na wa ba beda hinna nom ne omo akai se pa se nya se bia modidiem enu no bia o be de wa Ghana o be ye den e wa Ghana fami sa na me ti so no waka se obi ka so ko Dubai o nya na ho masa ne obi play betu ene Dubai play betu e wo bimra me kwa ko okọ na e campaign 1 month ne sa ne ba ya kwa no atiefo ma me ne Bishop James Walker nin komo na me wia Sompa ngoma etire aduokono enwotwe ni mu enkono Psalms 98 verse 9 Psalms 98 Psalms 98.9 Sompa ngoma etire aduokono enwotwe ni mu enwotwe no o se eha ena abisimu nsem no ewo abajo wow ya kava ai above kechai abako semini wow buku e uni bi wow buku e uobi uni bi mamanchia ala be kuana ye fie ru ano no ho ye mene bishop bedin komo biwia mafidie ne nda ha me say abrantie na ko Facebook abrantie na otwitwa nipa hye fridge mu no sa afa na mahunu abusunya ofirim wa bisim me say afa na mahunu abusunya ofirim e wa bisim eye hereditary e wo mojam jo ba botepu e ma me na me bishop ni nkomo e wo mojam wa ho abrantie we hweranim afehwe na twene anim wa hwe na twene anim na twene na yebeyi no hwe nanim wo de hwa brante nanim ji hwe na twene hwe na so wa hu enti mi kan abakosem saa me ni bishop bedin komo na mi hu ni saa na twene saa o relate akwa we ma hwa bakosem saa ana me san hu ni se e wa wo de no so ba bia na naka so obi abodam no wa hu unim se abakosem kire me se hwe na twene atefo John Mo Facebook na twene na da ho no na nyame yadma next week time a na wo mo ma firing squad no any time a na osene ayi car no to no any time a wo mo kokun lamle no ewo abofuo mu ho no kwan fa so wo twitwa nipa no me be kire oni nyina me be kire onipa oso ma me no twa ne nsa me be kire onipa oso eye ma me no etwa ne na woni se na twene won ni tirimu yesum pa
Munim sana na twene sana odware moja. Ensu a na odware no eye moja. Na twene na onum moja. Na odware moja. Odware pe odi moja gum. Na abaya na wo mutwitwa no no. Na twene ni tirimu ye sum. Na twene ayi abrante ba ko twa ne nan ni wie twa ne tini wie ye no. Na twene ede ne nsa awura baya ne ha wate na koma na ni moja no mhwie gu kukuom ohwie gu kukuo na onum se ya na onim wo mukuma me no onim ba bia na twene yire no egina ne yire na ayi nya ne yire pani no ne yire ketwa no na twene ware mienu ne yire ketwa na nam so mo kye no ne yire pani ne de ono no ye frɛ no Elizabeth Ejapoma ono ne wo maako enum ɛna ono ne yire na omo kyere no ɛwo ensia na twene na wo girl bi ne mpana ono so ono ne wo mienu baako wo Western region ɛna baako ɛwo ɛyɛ ahafo ha ne ne bedi nkomo next week baako no woni so onim da sene ne papa yewudi ni sa aka wamana ngo no ne be kasa abakose no nyina e de akyere wo na unim sana na twene tam o mo kye no na twene ko ka kyere aposifo a wo mo ewo den CID say obema ne enaiska nka 500 million onje no mfa duro ngu police ni na oda no ho CID obefra na twene na okobo no pa wo mo di sa awu no okoka kyere aban no o se wo mo mfa duro ngu na duanim ti we na ka kyere me se odamu ahu na ya chi utuma aduane na mo de bebra wo se di no you very careful na twene koma police ni enu sika se onje na on change ni charge sheet kwadu na ode bo na eye medra no on change no nya ne manslaughter ana police ni ka se onye na enye mi nwanwa se sa ne enu ya 1988 ho se na meka yo enye mi nwanwa se enei 2001 aduru se obi akwa fam mum na mum na ko police station akwa ye sign and the police ni hu sign language e twere mum na no asem e ho adoma se ho no Togo ni afri Togo abechi akora oni mfinhie dumienu ene na da police ni atimi akwa chi Togo ni no e de handcuff agunisa ate ase de na ba charge office abetwere na no asem wo maduru court a prosecutor ko bono kwadu a waka kire court se akwa ne se on titwi nti ombusa na asem a o se French nkran na oka ebusa na se non je ne sais pas prampa je ne sais pas prampa français et anglais je ne sais pas prampa et puis ah ana mbusa police ni so police ni o se onzo on titwi na ne wo kwa chi na free ba bia oni akora ndae no language ben na okan ya o ka kire ne say please you are invited. Did you say you are invited in French? Ukwa na ka say mon ami bonsoir no ça va très bien no so quel est ton problème no so o ya na churo say o ya na churo quel est ton problème o ya na churo invitation o ya na churo invitation crime o ya na kind of French chire no nti na no asem na wo twere no de na wo twere ye nti na making kind na twene abakose na mu so oh sa a change of statement no so one hwe yi a police ni bi betimi a change you statement nti uduru court rom so akwan kana asem o de pan so police for ni binum sesa wo charge sheet nti akodo court na nimu a judge ne de oni probase ne se ye na onyina ho nti wo ko aduboni no ana wanhwe yi a obe change u charge se uduru ho a o se Togo nti onti French sorry onti twi onti brofo Togo no ka judge so onti Togo enti de ya no so mon kope Togo ni no nya dan omra me chirichirim ena akwa kosisen nyame ya doma me de bebre wo what I say e wona na twenim e be din komo sisi ya me wi a me de wakodoma sia ya ku obi atodomasia ena na dwi na ene bishop wiepe me be kire 5 major places hwa case bi akoso osunya ha sei polisifo amutie me patcho de me kan esunsun mu asem ya bo polisifo makomako 12 dua e osunya ha me say ya bo polisifo 12 dua e osunya ha opa
fra me ochena na me nkyerɛ wo case ya me de case study tie me mani abre ne pa na me ka kyerɛ wo no de me de case study na bishop aba ne say Joshua saw kai watchman bi na wo asie ya ka ball no saw kai sa story no police ni asa case ni wo nsɛm no me ka kyerɛ wo plain say me nka say wage bribe me nka say wakoye bibi ba me ka kyerɛ wo say nipa nwɔtwe a yabɔ omu dua no wo ka ho bi na dua na omabɔ no wo mabɔ say one abrante na ode ka ball watchman no ne papa yɛ adwuma wo so make kɛseɛ bi wɔ kurom ha sei saa so me no so na ɛyɛ nana twene dia me kyerɛ wo abakɔsɛm ma abrante na ode ka ball watchman na ɔwɔ asie hɔ no ne papa yɛ adwuma wɔ so me na ɔmotɔn ma oti yɛ boa no ɛhɔ na ne papa yɛ adwuma na abrante na ode ka ne ball no wɔn si na oni license but asɛm go to police station na wɔn pa dance no wɔn hwɛ wo charge sheet no so no na ɛkyerɛ sɛ okita license nti wɔn abodua sɛ na oni license na ɔde car ne ball papa no ɛna nei yɛkoduru hɔ ɔwɔ license ya wɔn afrɛ bo som 12 abodua on that case timi ka kyerɛ wo so ofi sɛ case no wo ho son de ya wo ho son ehunhum asɛm sɛ wo ho son de ya ɛne yɛkɔpɛ wɔn na pa wɔn akyɛw na no wɔn kɔkasa 2 Mami ko bishop wo mra. And then Nsem wo ho. Police ni bi nso abodua twan wo John wo Facebook. But we are real. Me mo kakra nkyerɛ wo. Bishop. Wo kakra. Awofke. Police ni bi wa Asante Mampon. Wa bɔ ne district commander dua. Wa wo dua ba America no. Me say ya bɔ police for 12 dua e wo Sunyani ha sei. Me ton wi. Yanko tie ko Jan wo Facebook na ha de yanko paso Edin no ensa snap na wotu so no aya bro ani kosua ani na kwasika de so piao akwabi wa chiro na giso no na pape isa si atra boten isa o sechima bochirwa isa ma ya Osman adodo na ata from alaji am ye police ni wa Asante Mampon na da me to sa fremo so otumfo bi out me yi ni kawa afuma bati ba na no Osman kan sa na me tiwe mi to wi mi to koke nanso mi yo police ni ay fe na sare ono me commander ay fe the station boadu any attack Gaddafi akabom senana ombebu mani mase omo se me to wi to koke eni nyama bebre enuti amami tifie amaduma abome bosumi mi ensedie Sompa FM na me de mini tumi o muna tumi nya hode ni nyansa ni animonyam nyina ya modia na me to sa fremu sa sare on commander Boadu enfo mani musa mi ton wi ana mi ton koke ana makoto wi ana makoto koke ana mo tro nsam ade afa no ho si enyi badidia na pasika de unu ne si atra poten tachima bochewa baba pape meni masem mame mi shabu na wati sebo ti ma ya mame a na tubu dia ni buo na ya tine kwa na pasika de unu ni anom na mo yopota o na mo yensu atumi wo mu tachima bochewa baba pape meni masem mame sawati mishamu na wati wey aye post pani watra sergeant o catch one inspector ena wakobodua ewo ne commander achi similar case akoso wo Sunyani ha ya bo police fo binim dumienu dua sunsumu asa na meka no aye na wotwe miensa enti maye case ba kwa kire wo join mo Facebook na ha de wo papa we Aso ko Facebook join me there wo hwe like no wa share
like no share asem ne kan more evidence one papa we papa bi be fo nyina choose ana Bishop James Walker ene ye uko do chene nyame ya adom obetena so hwe mumu ni abanga azore ye frɛ no abe ana tani aka tani na oye watchman ewo amansan sieye a ewo Sunyani ha okọ wapon na osanso di watchman no wasie ho wi a na wasanso akodi watchman ewo baabi enti onankwan so a okọ no na ka bi pawu ebo no 63 years saa time aka ne bo no na ne ba ebetro eye wasi ensohwe owo school na mo frɛ ne sɛ o papa wu eye de mo se ka bo no ka na ebo no na eye foreign number na ebum abrante na okaka na onya nimfinhie aduo no yakoba ya ni na otwemienu na ye de ka na ma abrante no menti ya manya kyerɛ sɛ wɔm kom no akora no eye papa bi oye adwuma o so make kɛseɛ bi ɛwɔ kurom ha sei ne ba na ka na ye bapa no ne ba dia ɛna ne ba be ma we kɔfaaye na time accident ni si ya okum papa abanga no na abrante ni license be mra wɔm yasɛm no ɛkɔ court no na fa abrante na be yɛden aba be nya license na de yɛhye nsunu mu ne sɛ mra okun no saa wie ye no abusuafo ne kɔtena ase kan so ye be tua funu awie ye be yɛsɛ awie be hwɛ ne mma no na ne amaduabɔ na ba mu no sɛ abrante no ni license ene wanya license fast track high license enti wa case we di wanim no so hwe na wonya bɔne a uni problem so hwe na wayɛ bɔne so de a kɔpa abusuafo no na kɔpa wo makyɛw na no kura wo mu ne kɔkɔka anya saa December ye be di ento godua na mboy no ombo no 3 weeks afei MTT di fo mtie me yabo MTT fo mienu bi dua ba ko yo ba ko ye be ma yabo no dua no wo asansu e wo do ma ahinkro o ye driver ni ena wo bo wo mu dua e load na egu Ford so nti hwe ho yie maka mienu a kyerɛ wo me ne Bishop ebedi nkomo mi wie pɛ tie enkrofo bi abakurom ha sei wo mo de car ball pau tie car ball pau yo sha wutie car no ball pau a na wo mo so mben wa yie na mawo na wo mo de da funu obo make sure so bewu uhu nso a on na beto fundaka on na be decorative nipa na obe decorative ono aso na be de dawo so what I say or the dawa because of so on the decorator I want a sound engineer on the be hanagro on the benti aye no be fa ho ka nyina nti nipa na ba be de down or ye ni nipa nti ofa saa na wa han ni nipa no na wa twitwa wo mowre ne onema bi and the bishop na betimi a kyerem say be ya sa wo fa kyira say etimi kyekere funu no bishop me bo a nti oba kyekere wo wa kun ade wo gisika duro owi a no ma nipa ya de aba betu de mefa ye ne ho ka nyina obeto adaka de obededa no obeyese nti odeda wa na wa pewe esa means bia na wa pe ho ne ma obetumi ya de akyekere say be ya da akye bia no obusuafo person mo fa akire kopa wuo no ho adwuma obeye sabi fumum Bishop Majo nana bajo de me kan tro wo ma na tro do ye ni kan mompa ye na me fa nwura hansa onyankopon yeda wase anwumre ye nkwa hoden soro nkwa ode adom ye ebre du se eba besua asem ye mpa ibon se be nimde ne nyansa na ye wi a ye de animonyam shama e wodo ba Jesus Christ dim amen amen Bishop nana ye timi kyekere funu ye timi kyekere nipa kra ana de me kan tro bi wo mu untimi kyekere funu ba bitimi kyekere saman obi wait me kyekere ne saman okay ye keji no abra saman ni ntumi mpie mfiri asie honom no emma kurum emma ehwe na Bishop gina ho saman wo ho Because more Christian for monji saman ni o obi oso onye saman ni no onye Kristo de papa because Jesus Kristo kra bie na no kan se saman ne honam ni dompete se me musu se me saman okay saman ne honam any dompete se me na se saman ne wo ho okay by saman ne nya ade obetumi afili because I spirit you have me say spirit and the spirit obetumi akaji spirit a is other so den be sheto enu ye baako yes okay obetumi afre na mana be sheto enu ye baako won de me try say ena like baby ayade yasie no ye wo niema baako mienu bi abetumi aye obetumi di change we say at times obi wu a obekone bi a change
Asie ho na de chen akata no ho wo be hu se bia kwa but obi nso de the spiritual ye fam nti ontumi ntra ana ebi won so abekọ no ye de ana gali e ko hwie gu so nti saa ne no so in the spiritual no se honhom bi epia no hunu saa ne na wo so oyi free na akwan mu ansa na nti obeso be yi na tam na we no nti ontimi mpie ma ye de opeso ye no nti sometimes no obi ho no ma we se ebi a spirit na koso obi dae se bi ade sei na yaye me nti ko yi free ho na minya kwan ntumi nya de mepe nti na natwe case no abrante na oyesi adini na wo so no from takwama ne ba ha obeye se obeye na natwe ni adwuma ni bia ofra laborers no wo mkuku nipa na ogina ho yeye no ofri ha onya ala no ko takwa no o se na ohwa na maame na ba wo be gina nani so te se me fa say physical no because hey nti mina manu aduana ma wadi ewo eye susan so mail mu a ye kumia wagina mo akumi no kan kokka no kore no na say ewo ho see oh sama wo ye adwuma nso but one factor ni say obi wu a nipa no wu no ono ankasa ntimi take actions gila wo na wo te ase na wo press no samu nti anom ga say sama no yemle sama bi en ho yemle okay but unipa na wo te ase no e na betumi a press sama no e na dia ba ko enti ase say obi difo na owu a ne sama ntimi take action bia sesen mi ti ase ebi am fan say obi akowi obi ade wa bo odua wawu sama ntimi nya no hwe as unnatural death udifo okay ukobo okoro na wuye ukofo obi ile na wuye ana say ufa ukunu achi na ukunu bo odua kun ana oto waduro kun ana bia obu ne kwase ya na oye obibi na wuwu a o press sama ne say den kura sama ne ni sa hoden no onye sama ntifie ne bia dabi oni sa hoden no ontumi ma sama ya otumi take control ye de odibem sama mo kagu no so no enye no odibem ena bia ye de kwan bi so kun no ade de kwan bi so eye na ni eye ono sa ndi oppress na o wasa ahoden no yemande another chance motumi ba be take revenge bishop wo press no wo be da press kwan be na fa so be press o saman o say yam fancy yade do obi yade da nipa no ye wo ahaban bi friend susumasa susumasa the last wo tv ma ena ye wo and ahaban so mi no ene me modin yade da nipa no susumasa no betumi abone kashire o dem tira me fan so abo susumasa no kashire wo bone 3 efunu ni ti da ba akoso ne Sisi da ba akoso ena ne nan no enso da ba akoso ndi udi susumasa na boka shire ni miensa na di susumasa na ne san haba miensa no so gu kuku akosi junction so anadwo okay na de opese saman ne waka ne ho ntu ba na ba efunu ne so ho de mede ne wi a o tamade be se no betimi ahye ne se ebia by 9 o'clock se be fa de yoto adaka mu se ya do ko ni bo kungu ni bi ni tini da we ni so na we ni ne 9 ni Sisi da so no obeteki ahye ne zia sa ai ene hanim yunu na so modin ai obeteki ahye ne zia ena obi won so a opon ye we ni nyina wi a omtim de bread ma no sa ji bread we ku nipa no obi so mo de second hye ni second ena de dangerous pa ne se bia no fu se de se nordness na ya omta de brogale na ye abrogari brogale na 27 omaka no omaka ne hye no ate ahye funu ni nsem no amo no wa hu funu wo sunda omo na ahye no na akọ kenya yawo na wa hu tubo se funu no odakwa na otinisu na o strike nti strike no strike no na nipa na aya amamle na ka kire ne se aduane ne de ama no e ya brogale je yokun no manfa nkuru mamle na muni afi wa hu issue no nti wotimi de bankun so aye eno ya de aburo eho ne ma na ye nti bishop se de wokan no ani de wo kire na chese se obi di hiewu na nke se opeso hu ase na oba ho betimi abo oh yeah ai niema bi wo ho no ma wo se utimi operate ana hon konkrokro tumi ka jo se ye because at first ni say unu se nipa wu a obetumi afre na tenase ama no wadi nkomo no asan wu first na ne ko de wo ho obetumi aye wo ho bat asan bindra
Ye bi me ho ba asem. Ho ba asem na miam susu say ye de wo de kente. Nipa no be sole atana say dem no to we ya. O 15 minutes. Just say nipa wo no bi ansu. Untimi nsu. Usun dia otowe no no frɛ no ma bi. Megia di because duada so say ebi ho. Yetimi frɛ Samai no. Na one ne din ko. Samai frɛ no ye different. Okay. By where the body not down. Body na da ho. Mo be sole atana say. Hey. Body Samai ma wu a. O say wo call ai gire pa side a. Omutimi de dafunu. Na de adaka na kosi amenanim. Omo kancha na funu na nkasa sole akoda adaka ni. Ewo ho. Niema o wiase e wo hu but eya na sometimes me nipa no ho e mabo wiase ye chinifo. Nipa oje chinye. Bi odi achinye me hu na mesere. Niema wo ho papa. Hey, above key. I gave a Facebook na join me Bishop James Walker I was so miss me bosso. Bishop Ajo see uti de nyame ya dom na se chewa. Eni eche me. O betimi de ama me ana so betimi de ama. Eni eche me. Above key ma me hwe me mas ayikwa. Akwa bi no odo my friend Kwaku Bruce. Aso ma me hwe me masto. Me masto no. Betimi akome. Bishop. Yeah nana. International say nipa wu na onwu yi. Nipa bi wu na onwu yi. Enye nipa bi wu na onwu yi. Ade ba ko enfa nhye trem so ho. Na Poku nipa wu. Na ebere na wawu na mu. A body no. E kan nipa ho asase so no. Asema o kan bi ote de o ebi hu. Sa. Ai. By just say omwa obi wa ya deda no. On de amjira say. Na obi akohwefunu no funu no ho nya fe kora. No okay. De o kan nyina ote. Ogina ho oda ho ni nyina. Ote. Yedna maka so ye do hye fridge ma na nema nyina asai. Ha de kan. Omo keka. Ene sanke de obi hye fridge ma ne sama anya adwuma bi. Because the moment nipa bi ewu a o say ne body sama spirit no ehwehwe bebi o follow body no o de meja o follow body no enti say o follow body na ya deda ni nyina no ono gintum sa still wawu o sa enti o follow body no enti that time bebi a body ne da no gina ho press say obetumi awura body no mu bi asa aba life which and so nya possible enti de wo ka bia no ote wa wo twam a wo behwe funu no bia wo hu na Poku funu ya nya fe enti de wo ka bia ote what them just enti that particular time no obi ewu a yede ne kwose fridge mu ya be deda no ni yede ne kwoto adaka makwa asieye nsam bi ekoso bia no so that time na pesa saman ni adwuma ho na press no fast ai safi yo so krobion frɛ na mafie guy bi no ni obi wo manso na nipa ni wi so no mama fie jo na ho saman de on ye denjiro sa nipa ni wi ye pe na boy no ekwa yie na sibi okogina funu no se ya pe o se obi di bread atwa me no anu saman na twa di bread akunu ewo ho eye adwuma enya se eye adwuma na se nof unim se nof omutumi sie obi ade ba chuba kona funu ni adaka ni amenanim enye obi nso na betu yen tu amana no bere ba kona enim na hu funu ya deda na ade dwoto asi na no a wono dwoto ne da ai otwe na so no hu si na ba akwabi wo doma e fa ne chenye dem nso mo de dwoto na si na no aso ba me hwe na dwoto na sa Davio oni ubesa minimum se etwe sei etwe pa ono atwe ai otwe ma so se dwoto no mo twe a eso na titro mo mo abayibo nsamfo no e na yesa ane man asi otumi force opebone fufuro bi adi ti otumi force nti ono awu no na makosie no na adwena amada na wapie nti abane sa o mo onyina dua bi no matwa de dua na kohyem akɔhyɛ funu nanan e wadaka amenanim no makata so enti nofu say me makotena no village akɔ school da ɛna bebi aye ne afie no wɔ no kwan sɛ obesa na adwo woda hɔ no ma ɔmo osu bi omusu nti obi o area bi ate so no nim sɛ ɛyɛ obi a wawu anyane nti osu a obesa wo de ba asanteka sɛ ma asekyerɛ sɛ mewu awu biem na ɔde kɔ that particular time no sɛ ohia wɔ nipa bi a obekum ohia nipa bia obekum bone na aba ne trim opɛ bone na adi ntina mani pie ye no
dem short mase ye wo saa de no ho ene ye wo saman yankasa ene ye honhom onna ne ho adi saa oda ne saman sa saman da ne ho adi kire nipa is up to say obeham dem short mase obeham sa saman ham wa obeda ne ho adi wodayem na kire wo enye sa ohum sei kura na obetimi abegina wo njan ebia mfanse na Poku odofu bi awu na odofu no wuyi no pe na Poku asem obegina onda ne ho adi nkire oba na oben giro bi owo ani okay ene bi hu no okay ne bi aka kire na Poku asimasi wei edi wachi okay ana bi asem se no pese waka kire wo okay beta wuyi enu free ho no ma apart from that no ebi ada ye mu ada no no abeda ne ho adi akire wo eno aye honhom ne honhom nti ehu bi anim obetumi ahunzu wo wudie ba no betumi edi nkomo asra didi nyina no wani so atew honhom ne honhom asem okay ha but say samanya pie 1 and 1 say dia ene na asem ho otumi pie 1 on 1 ai si eti hei na bia me fa ne say ye mu bi ya ye obi ade bi manipa na wu a saman ne betumi pie ha no ma sa nipa ne bi hu no ba ya ete ne bi enhu no unhu no ba na sa nipa ne ko hu no nti no bi tumi ka say hwehwehwe woni enso na utwa woni a unhu te se de nkwada hu ade no sa da Mr. Matias yam fan say ye wo studio hai ye ni passing 4 but ye borofo sesen Matias hu se ye 4 ba me so no me hu se ye nya 4 a se wani ekuta me nkita afi wa hu issue no nti de mimi hu no me ka ho asema kire wa o ebe ye o style bi nti ye say na wa hai ye 7 1 2 3 4 oya ndana miensa na aka no yi ye 7 nkonwa na esi ya ne so ema hwane se o no ozo wo he matiso bi se wa ha na se abofu so amunya den so betuma kutu o se asori dem kura no ho sometimes ye wa asori dem a onum se nsama fotin ba asori dem nsama fotin ko asori dem oh yeah ubisa a good prophet bi obeka kire wo na Poku ye nyame adwuma na ye no ho bibitumi si wo bi fie omo dem kira se na saman no ebia nipa ne kra ekọ baabi asaman no wo no na obisa wo san no saman ne tumi ba wo sofo ho be ka kire wo saman no ai etim ba so dem ho be ka kire wo sofo no okay se bia simasi me ba simasi we ni we wanye se ni se ya mo na wo dem jot masi Matias ena yemfa ne se obi aye ne maami bi bone ena ne maami na dome ne no wawu ndi so ba so de dem wo di for de na be quick also ubi the code of asamado the code of why asamado o code ho an e code entra Isaiah kan say asamado abie na no e code no obo na abie mama nkyere wade wo mza de we na buku be ne kita wo mza ne ma we we on say na wo wo ha Mosi ede pumane to amana dan wo no wesa wo yusu ye ma pumane dan wo no on say wa ha yes no paibo ne so no wes sa yes and we one say we street memmo wes na gu akire no but one say e kasafa angels nko ho enti with this book we betumi a kire wo angel we person ne kasa ne nsem ne kan we empai we na abona friend we a otie time say na friend obeba we no pe no a kire wo enti unya sa ne mani nyina wi ana wa ko to bible we na besa ko to into bible okay into ko bible no na bible no so ko to the keys enti keys ni bi ni on se kuta the diagram a keys you know say a electoral commission for better logo no a keys into be hu say sa keys no and what the frebo for no okay na sa bible na da ho no nya no nko na ye bible sa na Poku enne na mabre na me perentem tra me the bible we sa di we kuta me we me born bo kire wo yembe hyew unu so ko Vatican City a ye wo African ayi wo library wo e hon ko cameras wo soja fo gina ho a udu honom na yenya na so kire say don't touch anything listen to the cardinal 3 times I know no opa fansa ka book ya mu to nko ha die na obuku ni
dem trot ma say enti wo prophet no wontumi nka say nipa na ye obi bone enti wa ye obi bone dia ma bompa ye matwam matudua no na nipa na wu usi matwam mesano dem trot ma say e ya agro na wudi enti one e wo say wo bie the key no wo bie code no na we invite sa nipa na owo ba no cause niefunu no fie ne bema no no free na we invite nipa na manaba but we invite no be ba honhom afam enti wo sofo ndi obi hu no okay no baby sa adin e na mada na me go ba bi say ya wo frɛ me ha ma adwen ndi wo ba kyerɛ sɛ bia wo ba yi sɛ wanu ne ho wo de dwanto ama me ndi e bia hunu mɔbɔ ne yi ya wo ne furu mu sɛ bia obetumi atena sɛ no wahwɛ ne nua no okay ana wa ma fi ya kama na nim gu ase ya bɛka because we din na da no so okay ya bɛka sɛ masiba na wo wa krokro no tu krokro no wi a obete wase otu wase wi obeka kyerɛ so ke matem de akyɛ no okay ndi e bia onye sa de wi no wa kyerɛ no wa kyerɛ nipa no wa ye eno data enye bɔfo na ye o dem chot ma se wo no wo nam bɔfo yom akɔ hunhum ntu ko di asem data no ntumi nkasa me frɛ bɔfo sɛ on na me break case no because dia wo yeti ano no wo I see afi what dem try say ye onipa bebre ho ma ye bɔne atia nkɔfo e ma san nkɔfo na wu by sasem ye settle e na ɔde nam mpaibɔ antene no ɛyɛ adwuma no de nam mpaibɔ by mpaibɔ na de nam no so no nipa ni hu iso obetumi aboa wo e na nipa ni ntumi ndi sa asem no entu kwa no abɔ mpa yama e wo Yesu di mu touch no awie ɔne sɛ saa no mi na ɛyɛ adwuma dem chot ma sɛ bia ɔyɛ maame ɔsɛ mi wu a mama fa me hye fridge wa dem be hye fridge no e bia sei ana wo aso ase ade o bi especially obi o yare da ho no na obetete na so de abufuo kan asem bi a obon se na ediwachi nje na ba sa na eye adwuma wo enne sasan san ye se abusua sasan ana no me kasa sasan ediwachi edi bi shepe no ba sa je se ukopa de wawu ni chewa na so hwan na ukopa na chewo no de wawu na so pa na chewo so na wo yeti ano dem chot ma se a Christopher ye miskotu ne ma ho na eya na free asofo no yentimi nka no krenkyere nipa na na Poku ya metu asi ana bia wo ba me nkyɛn minya 2000 bi free wo nkyɛn wɔn dem tra se na ma take advantage se minya 2000 free wo nkyɛn ni ntino ɛne me nkyerɛ wo nokore nde bi no ye pa wɔn dem tra se but me wure fi se me kyerɛ wo nokore no na wonya 100,000 a me 2000 no betu sure wɔn issue no henti nokore na wɔse yɛka na ye kan so ne ye ho adwuma wadem chance fan say abofke aye obone na wadome abofke mawu wadem chance na udo wadome no nwi na wadome abofke meme so fo so abofke e ban hwade na o same oba na ma frɛ na gina o se bra wo Yesu di matwam dapi in the wisdom of God o se wo ye bone a ko nipa ne nkyɛn eko sra bone fache wan fa ncha wa ko na ko fa nipa ofele no ti asem ni ye ko fa nipa ne fele no no nko pa na chew okwa na wanti asan ko bio pe nipa papa foforo eko so wanti akọ fa ko to krom ho hene anim ono so ka na wanti akọ hu ne sofo panyini se sofo panyini no so ko na wanti dia bunu so ewiase ni nti that time no o weke west na 7 na 7 ne mun na ni nyina asi na nipa no so mfa nche nto abunu so ewiase ni that time sofo betumi abreki okay what am I saying so for betimi abreki because may you forget to say nipa na wo ye ne bone no o ye nyame okay nipa na wo ye ne bone no o ye nyame enti so ye nyame bone a Bible says nipa ni nipa nya asem a nyame be siesie okay na se nipa ni nyame nya asem a hwan de be siesie o say sa ade controversial o se nipa ni nipa nya asem a nyame be siesie ba se nipa ni nyame nya asem a nipa nso gina ho nyame na so automatically Bible no kyerɛ sɛ yɛnhwɛ sɛ yɛne yɛ nuan mokora ntem no enya asem enti nipa bebra take advantage ɛna me kompaebo na ɔde mpaebo na kata nanim na ɔyɛ bɔne sister yɛbɛbɔ odua mu nakum cause Bible no kora aka ɔsɛ hwɛ no anyɛ wafena na wako bɔne no wa mo odua ɛsɛ dua bɔ hɔ ɛwɔ hɔ Bible gitum sɛ ɛwɔ hɔ ɛsɛ nyɛ sɔfo bia ne tim dua dabi na sɛ dua bɔ nkasa mpo de nkɔmɔ mbɔ dua pa yɛ asɔfo adifo ne bɔ dua sɛsɛn dua bɔ nkasa na adifo na ɛbɔ nomi a na dua bɔ nomi
no me ni duabo unim difference e wo ade wo ya waye e wo Yesu dim sei e na enyew me de manu na kama dome okay de obodua nso de nsa agu fom na me so ko fa oil na me ko gina gya ho na mbo odi na mtutugu ma yere shawo de ye mpaibo e duabo ya de a o kasa na de bibi gu fom ana de bibi hwe ho ba shawo de ne ye babrum ntu de ne ye nome ena Antonia mane apapa de ne duabo me se nome wo ho na duabo wo ho obi domi we different from so obi bo dua na nome ne ye dangerous in duabo no nome ne ye dangerous in duabo duabo no sa nome no de na no ne kan ye o ka wie na tumi ata e kire ba duabo no de bibi gu ho ade bia so egu obi etime sesa nti na ebo obi dua tumi dane ba nome no ye west giro calculate west na o kan ye no na o delete west no 1111 that was spiritual when to delete west na nome ne be di na kisa this obi we wiase na nome di na chi a say ni pa de na ya ohun abrabom na no Poku bi bia anyeyi na ade friend na ni Jesu nya bi ade bia wo say de ani jebere obi anakate okay ade ase e kate nti unya ni je wa abrabom but wan ka say ya dome wa ohun say ya dome nome no ye o mienu ye wo nome a ya dome wa e open eni onome ya dome wi ade ade tuntum to akire nti obi wo ho sa na bi sa na je say wo ba wo ho na ohun say nome we ni ye open or say enye opened sentina obi timi bo obi baye ba na onye bayifo okay unim me te we si ye ena maba wo nche na Poku ye difo say uye adwuma free manimu a ube mistake okay because manimu ati ase wanim say na me start adwuma na free nti sam kasa me start adwuma na free wanim a de asi ne na me hweko nti ebia obi eye bayifo ena bia nipa ni baye rekura no yi obi maami anim pesa ode sai wona ne mantem okay ena ode maami nanim no edi ne banachi nti the moment abe hunu nanim ne din ne pe no ubebo din no confirm say me maami no kore uhun sa din na by sa wo ye adwuma na fra chirichiri na aba ubebo be hu so obi ne hye picture na chi nti ubehwa picture na ubetwe nipa na hwe nanim no no wa hwe picture no be say different ana nya adwuma keto nti honhom adwuma no ni adaje a yenye nti na se baye kuro ni adaje a onye baye bishop obi tie no nkona bo ochena ebia na de wo kan no obi wo saa tebe enum obi ne maame ne kunu ne busuani na danfo bi adome no ana se ono atena se otum se wa fom obi na opese oba wo ho a ana opese ofere wo a bishop ochena obetena se abetena se tambe obesore tambe na number no na yeso to nyame yadom echena metena se 6 o'clock okay anopa 6 o'clock macha to 4 o'clock no mapon odomase ha odomase ya ntu de oba na odu odomase ahimfie ne wan ma abi o mo fa prague ya no bi o mo fa prague ya na no afre number no prague ya phone body si obi anim ho no afre number no ye be kire ho kwan achobo number no mami number is 0244 0244 04 12 35 0244 04 12 35 and 0243 68 64 45 0243 68 64 45 yeah papa bi na nia fi na bibi ntimi fa de no antuja oye adwuma e wo court kese pa okay ose nkrata okay ayi tukwan okay etimi sana oh yeah on say iba to memo bishop wi na ma friend nkrata na ne sesa no e wo miensa say ya sesa nsem na wo so no anasa yeyi krata ne furu ma na yera kora okay what dem dan say ya fa ne say niema e wo so na ye information no ye betimi abe mix no ayi bie furu de foforo ahye ho okay what dem dan say said ye obi nyama ye tin ko yi ne ba ne ye de ba foforo hye ho okay nti o betimi presi bie wo de kwa enyeyi de be san e wo sunsum hunhum ba hunhum no wo na ekuta wo no de ohun a de tie na nete
but what the show be Nsem na assassin also on the class and your friend your friends you refeel in kakra your spiritual name here the man patch to patch nti ono paper ni kuta me say ya ebia na Poku na wo so ba me de hye above ke Nsem a ohun kwabra frempon ba me sa dia hye wo Nsem no na Poku be say ni pa no ka say oboa because ono na agi ahwe okay oboa adam chance I say yamfa so obi anya court case na waba o hoso be say e bi asem mujimi no hosa e wo pa ho so manya court case opso na wo say case bitumi hria na finchem na eto atwa nte ase kasa na asem say asem na jimi woni bibi fa ne say ya kwa twetwa ni pa se fidi jimi fa ne so obi wo case di ansa nipa ne ba wo nchen a asem no obetumi aka narrate asem ne pepe di akere wo o narrate asem ne pepe kire wo wi a wo the red pen be kire case no ye wo ade ba ko mienu abeye wo kwasi yeso obi a yesie ni 3 days ututu wona de asem ne hye ho no ma se de yesie nipa wo mpie mba ne asem ne mpie bi asa ene na chese a judge for kro mo te ho di asem omo problem pa omo problem so na so wo mo go manim no omo enye easy so that wo no apart from so obi ejimi asem o jimi asem no o trust wo adwene o ena wi e no to nchan ya obi so do na maduro so judges no ya obi so do na maduro so ko chimu adwene ena say we judge ya na wanti ukunu ye judge na ye judge wa me ho de ya la wo problem because wo mo ba wani ma case na ba any case nkete ena asem bi correct mi si banfo bi gina wani ma no so chan me bansere bi so da obi ase ono so miemia obi so kita na bible ono so frɛ ono so bo urade so mpa what ase nti all attack ana judge adwuma na fomo judge say on say judge no obu aten what ase obu aten doctor oje nkwa ena ma omodwuma ne yehu no but we are uba difo ma difo obu aten esa age nkwa nti difo do attack no e double boem de ne separate way what ase ani enye adwuma bete saa o so we doctor we nurse we lawyer enye easy o kan crofon se ma wo mo ene se yenom kra ne entina at times dodo no omtum de omo ko hye okotikim what you say ya na that reason no ko so di agro bi bekum ato atwene keke on say o chimni pa adwene no eye me fan say eya homa e na odi chim ana krado na wode ye ni nyina no o chekere na ure fi hu na e bofa so a e bia na nka o chekere dia pa de pa ba nipa na ni din wo na o chekere na agba afa so no enwa no wa ha no nti mi kaisa regi we mu obi ko so okudi adanse ogina court ho di adanse na kum enu no ade omde ai meat na mono ene your paper be friend parchment paper ba ye wade e de twero enye pen okay o twero udin no kasa gusu no she meat no ode chechere de makana ni nya fa repair no anu wakum the moment akana no be post ada ne de unya gina ho ubie wa no obeti ato bishop ye bre ya ebre wo na okra abo okra yes no because panyini bia test me say okra na kra no be 3-4 days ni abo no so different su abo no behave abnormal na ontiase abo no aduane ma na onni ne on say so ma na aduane na onni a de tie ni bibi ikoso ofie ho okay first na mo say obi be wu ofie na okra atu enye no kra enye so otu ebu ona abo ni timi kwaji wu nu akwu ba bi enti say okra no e wa ani a odete ho nti bibi be koso ofie ho ma because of say your friend no okra no okra bi e wo fie ho no ma bi okra no be firi fie ho okra na kra enye okra ni mo kra wo okay na Poku kra me kra na okra afa wo ho edin no enti se ahwe na Poku kra automatically no aboa no so ye wo kra okay awu de betra se enti aboa no betumi ahunu sa ade no na odi ho yawo ana oye ho ayie nti el decision no be say order say ye nane ma hwan
yen na ne ma hwan enti na wo a obi onyan ayembo bi eboa anyemboa amomwo anyemboa obi ho a obo sene nkrama nan oti wiase na oni anyemboa betumi awurof wo anyemboa ene enye atrisa mponchimpo a ana enkra na nkrama akora tobi okay bibi besi wo fi hodom a aboa no ohwemi hwe odo na owoma wo no de ho age really bonsa aboa na wu basa aboa no so wu ayenwe Edina Nsem na me obi wodo ma me nkuko bi wu be 7 8 mentias ya na me blom say urade ade na oye sa nyame wode oye I see na say anyem ankasa no eye se nipa bi apesa oye successful ana apesa oye billionaire o so unya anyemwa as a Christian intina nyame so mu no so kan Bible no nyame identify adefo a o de mo na identify madam from centroni bi owo abuburo bebere abuburo no wo no ye wo mo bi wo ho no ma abuburo no on emuburo omo wo eye emwa papa but so one to me an control mu ye o mesan hawo insa sen ka o metum din ma papa abre no e besan ko fa ne ma bone na abre I see dem jot ma se enti sa ne ma ni nyina e wo ho nti se okra ne yesa ana se okra bi nso tumi ofie na ebi ya baye bi obi kwa didie na oyi ni baye e de ahya abo anim abo no so betime sa behave sa okay nti se bibi sa ekoso a the first thing also ye ne se also o bisa what I say ko abisa so ko abisa e wo sofo ho ana so din sini ho ne gidie mitime nkyere no ba bi onko nti wo obisa ba betime hu ne de ekoso oh yeah why I see anti Ashanton akwana pe moasem papa oye moasem rough owo adanko owo aponchi owo dwan owo nantwie owo ayi abuburo owo chese oye moasem because my number na fe ochina location na yen sorry so am because original minister say unso na na yage moasem ho ba unso na yage moasem ho yeah unso na ntwie ba yi ode na si form ama o se mbo ni nyina ye pampam wo mu nyina na se moasem ayen de papa original minister say sasam no o mo say oye ope na nije ho number ni 0244 04 12 35 0244 04 12 35 0244 04 12 35 na 0243 68 64 45 0243 68 64 45 Bishop nana nyame adom ochena echena nyame adom aye tenase e wo dom ase okay na ya tena sunsun makonwa so de sunsun nsem de abo nyame ma okay nti obi a waso ane so abere bia de kon mu bu no nyame adom a ontumrika okay o ba bra ne senya nsani okay ne nya nshirako okay ana tresen ma wonsam nyedu enya onsam kura nyedu a se o de o ba bra senya nsani okay a okodi nchen okay nyansani okodi nchen no oba ohu otikasa otikasa okay nti wanya ne sanso dia Yesu Kristo ba wan sa jimi obokose jimi Yesu Kristo an sa jimi me da se Bishop me da se yo nana
no nkuna ba pa mu menko eye sompa ngoma mu anase memfa nche ochana ma menya domase de animwie oja me fa me ko domase na nne asem bia si wo domase ye na atiefo wunim domase call nya ma ye de ma me motaw abafike fa me ko abesim abrante na otwitwa nipa she fridge mu no na afei menye abesim na natwene na dumasia kafra makai se ya mo ntwere mbra ahwe ne de otema ya me mintie o twere bre me aniti me do be ko dumasia pacho ko Facebook wa hu fridge no fridge we fridge na abrante na esusu so nipa twa otwitwa nipa she fridge mu no na nipa ewo mu no so wa hu no nipa nam na gumu saa no saa abrante we friend Richard no tie ofira bisim abafke bo tape we mame abisim hene tie tape we be ka sem bia chere ewo na natwene utie ba de otemba ya nyeda bia na obeti asem papa beba beba aye andre hosem sese asi na seye peu anya abawi Sisi akoye akusifo asem manano asem Sompa FM manana asem efese ramra ye adwuma enka bi shemu ye shie ai friend Richard akusifo amya se Sompa FM akodi ewu Sisi owo babani kukum na kwanswa na mum nya ye kan se asemia ebayi ye se abranche no enye onwa kasa meneni oyobia enna kakrani wada siban yedi amiye se sebi your mental challenge. There's nothing in Naho and saying, Yan and Tia, now here, now opinion, Sani, or no one in your move you soon, mattress, and pass a tam blanket, and any phone, I wanted the Nina, you be good on Tia, Baba saying, Sabi say you ya na gindaba kayi say onye saade no mochi osane ne papa esan to paswaso ya attempt to senka o shini papa fie ranti bi ho abafke mo sa wate abisim hene and desire history da ho unim na natwene tamwa wo mo chie ne rarely safe de okum nipa twitwa nipa enu modwa edware moja no tamwa mo chie no se wo mo na kwakwache cells no okotua ska edema eye chief inspector bi a friend alaji se onsesa statement no 2 na natwene sanso e ka kire prosecutor bi na prosecutor na owo office ho no na natwene maniska se prosecutor no enkoka no wa bonten se police ni no a oycid ni no a o this guy say no ho a obefra na natwene adwuma yefo na yefre no boniku no wa bodam what the story na say na natwene koka sa asa ni bi se police ni no a na oka woma kokum maame no no this guy say ne ho be ye laborer e wona na twene ho be 2-3 years betena no ho be ye sie de adwuma enam so ma ode ne fra na ya paafo no kodi sa abone no na twene ka kire police ni na no ye nhwemu ne se police ni na dwene mu ka no wa bodam na twene so no ye continue e wa bisim ena nei na twene a oda mfonyini so yi
na sisi a memfa no sɛ Richard ne nana enso akotwetwa nipa ahye fridge mu abisinhini a wote so so no abisinhini na ɔte so a na natwene ye kontehene no owu ye na wo abisinhini wa ba betena so yi onso baaye na sɛ fridge ya twetwa nipa ahye fridge mu a osi na wabodam awa ho trend no pajo wa ho trend no afetie me no ba kodumasia na line ni nyanto mu no ti abakosema ewo ho de ewo ho ne sɛ na bosomi February ne start so aduonu 24th February 1988 na aposifo a wo mo ewo Sunyani then MTTD Saturday from MTTU na wo mo ewo patrols ewo barrier ya ewo baabi aketewa wo fufuo yi baabi o mo gina ye da o mo gina ye no na o mo gina ho na o mo hu ne sɛ akwada a wanya emfie mienu ekomiensa onankwan wa stranded ana posipani ni nyam ne sase munyina nti ogina ye no ana ohu ne sɛ akwada amfie miensa no okroso na obusa na kasa no ho edin ma no na o sɛ okwan ana o sɛ mene maame ba na wawura so odwonso na minhu ne biu utie story ni ye pa twere ya bakosem eni book biem but e was Sompa ngoma etire aduokono enwotwe ne yimu enkono Joshua papa no wata no so ne de sen penidi ni mama na menchia no tano so fo nyina menchia mo enti emra akora na odi mfinchia miensa ni twa mu saa no ana police ni gina car ti ogina car no busa se o kwan ana o se me maame minhu no enti hwa ana ohunu se obusa passengers na omo ho ne wo me wo ho na ana maame bi e friend kwabea lamti kwabea na saa kwabea no na otono kenke eye nkradokuni bi e wona na twene ne so ma emu ho ana se minima kwada we na eye makuma no so o 10 akra na akra so yes unsa akra 3 years de sa onim kwabea no ana so ampa otene ye no se fanoko enti kwabea no koye no ana okobusa se o maame no wenti okokire ba bia maame no mu se maame ni ho enti ohwa na wo mko enkrankrom maame nchia eye ye papa Poku asante ye ta frɛ no asante nkai tanoso aniti kwabea kobo nkrankrom den hene na amane se wo mu nua ba no ai frɛ no wo mu hu no maame nkodom asia mra na asɛm a asie ne sɛ ade sa ye nra ne nne obi ekwa afuom wawu eda enwuram hello wa ma adwo yalo na bugu na oho tisen amena mpabo na ede na asia beye se anopa bepima wiei yante asem de se obi ewuda na fuomi no kore ana pedi ne sanse ye ko ana pasore aso komuni su ye komuni ti ko ya so riye na ma mo di asem bitu ye nim se eni aba ko atu afiri hoko ya ma ti sia no ano so nta international kwa de fa so yesu no enjija ani ata so bobo ho ana yare to baby yin na so ni cheche ho na aja efiti kiabo 12:30 ya so ri ya wudi sima that is tabi o your friend sister fi na o di america ba se ma tia se mo afi how to there be o how to se sia na ya se drama ni akaba bi o afuum to o modna kwa akoto mo kire now say wakaba bi now say enye no kore no say no kono se mo na bona mani
na say Brazil brother abaya in the bona man. Ntini hu ni tie na me hu gan na gan ka say no kore. An ka say sabia me len le kufi wa ko. Ni tie na pena mi chia akwa na wona ne ko ya Sompa o ka da zuwa ne sai no. Na so mala ya no kore. Ye ko duru ya no sai ya na isi ya me. Ya do na ka so kom na papa ka so sabia. Ya mama de se sikana ya bona ya se sikana wa kiri. Mun ko samra na ye didi ya na se sikana ya sori ya kafa kana ikufi. Enti ko mo didi mo na ko na se na no papa enti ko mo na o su chense o ka so won so ya na se bia o ha na ye ha na o ha no. Na ya me sumi de eno be bo ni da ati ni bibia. Enti won ye no no so na se sia aduna o yi ebe ti wa ba se aduna we ko no on fa kwa wiye no wa firi me pa fi ko ampo na o ka se ko ampo no tumi mu mani yi anti oni ni di din ko na o ka fa ko fa bo na ma ko fa bo o so ba no ho se ni papa ka afi enti me ni se dia on sa fu mu huma ne de to ni se ahuma ne bi na akwa na papa anti o ko du ya enya na akwa na papa se na papa se da ho na me ye o peja na papa ne papa ji pre ko se ho no ano I think mu kwa ro ka se bibia ye ko smalan shi nyen papa na do okay sadna we say imam for ni abubo mama ni ana aya ne brata ni ba ne ka se ni yen koi ka be na mi plan se ko to ke so ko family na ko doctor ya na ko ma bi no ko na ka se da bi on se akoye police station so yen kon koye nti ya ba police station ni spa ana aya ya ko na ka se da bi case ni woduma se nti woduma se dia just woduma se no ma kwa koye case na ko kwa se ma me ka tire wi e siri wa mo go no o mo koye ye trauma no mo sem ye say na 5 o'clock abo na ka se da bi me ba jo me ba Tamwa mobile police station mobile Odumasi police station. Yeah, but Odumasi police station ho. Mo bedu na about time ben. No be 2 o'clock mo. Ana mo call charge office ho. Yeah, call. Ana yeah, call. Yeah, call mo so abusia Ghana waka ba bin ba. Ana ni papa penyin ni ba mo cho manu me se. Na Poku. Ebo 4:30 or 5 o'clock na ano tell am what no me enter. I don't know no ba ko French ni ana. Dabi. Ghana for mo titwi kasa. We say Ghana for ya. Na akwada na ogina de owu ya ne nche na wo mo tro na num asem. Obo so mo tro na num asem. Na ka so ma tro ko na num asem awie dia. Papa di oni de ni mo ni ba na ba na mane se ni papa fi mu ni papa yin no ba na mane. Wo police ni na se ye ko ne yon ko le. Sana bi di wo wa ya yi so tro papa na num asem. Nti pa mo mi an ka no ko se. De ba se papa na betu maka. Na Poku. Endi za ta mo ba ho ni nyina mo tro anu ase ni nyina awie ye no. Na funu no da so de bi kura na onwu ya. Na no onwu ye na ka bi a me fa so ohia mo a. Nti ba ko no onwu. Akwara na owu to no so wo fie sen. Akwara wo be efie du num ni du siamo. Oh, na je so nyanya 18 years kra. Dabi. Nti se nipa nwu ye kra onhu, se nipa fenti a onhu wa collapse a onhu. Dabi. Di onima na se ne papa amina to. Ebi kra na ye attack bi. Nti se munya ana attack na. Munya early attendance ma no kra bi ana sata ma mukodi ho 2 o'clock na mutana obe 4:35 no. Se bia na opante kra nka sabe mutum ko yanka bia nka mutumi save no kakra. Ka bia na ka ni yi. Enti dey na call so police station ho. Enti na san nam ka se no. Se ni fremo. Na mo di asem ni bi mai. Na me show mo no mana na
afi me so support ba ka so e wono ho ana odi fe wa me no kasa ya oba ho no e ti kama oba ho kasa crown officer e ba ho no na se no ma freedom ho aba so ma wie yenko nti me ba ho na one thing is me na me kwa ko case bi wo nkura no ba ko ase enti wo frɛ me na wo ka se nipa wuo na me gyae eno bi ko na enye nipa wuo na se me gyae ba behwe ti me wie na me ma bedi akire frɛ post pani se na asinti so onimu a onkonko hwe mma me na kire se me free ho na pe na police fo no ba sa fe de mo nko me ba so ma wie nti yenko ndi tambe me ba o tambe brebe ni nyina na omo ye den na ye ni omo ye ni omo ye ye ko du ona Sisi abo asa ya tamfo ne ba asa ya ni ko so mo kire ndeze funu no wai da mo kire o ye kramoni na se ye funu de ntanta mo kire sa ho se adiasa akwa police station case sunto ti ya me boy tiana ya kwa ko mu ne ya gi ade akwa ko si na mo ko na bibia anye no de he banye no wada o se wada o be trans o nyane na adiasa na emwa bia anye no ho adwuma de oda ho chesa bi baby o do ye na ene baby o do ye na sauzen mo ana oda na oyare dada na munim so wo heart problem bi oyare kura oyare na wiase be ankura na ewumi onyare kura andepeya yene na na ya sori wi ana pasori fisere ni na me la dan si ye ba ye ni na ya sori wi no ya transo tonton nyame akakra na imam bi asem to ye ni nyensa ye ni tabe se na ya na no bi ni sia na le dindin sa asem no ho na osor ko fi am so sor e ba fia ye this was a 12 mo ko wa mo ko ye tese wa free mo no ndi owu to he fasa afu mo kwa ewo dum odo ye na ewo wa he fa dumasia comment ko mo hono na owo yire owo ma owo yire o ma owo ma sen ma mienu ndeze ne yire ne wan ofie ma bona mane aja udayende ya bona mane se wakra wo yire se okọ afuo ma ba na omo de ni funu na ebra wo na wonyini kakra de me fa se be se 50 mo 50 Mate otumfo Nyankopon komsheni konkro Muhammad onpe ba bi permanent na wai amen Nyankopon ya adoma de ebesi bia so no mama so nte wai yo me da se wai yo mon shade wai yo abusia wa se na wi asisiti e wa sori kremoni asom wa wie o afrotumfo Nyankopon asren komsheni konkro Muhammad wa lewu salam se me kwa akosomo papa mama hoden otu ni nanafo se sumnyame na wiase na hokwa metimi awutan bia metimi saa okasa ni nyina na otumfo Nyankopon gina ne chen na wase wabre besene me enko wawu atafuo num ho sa wa hunu akunkuma wuwo saa mento aso ana se memfa nhye ochena pa jo tworo to ho na maduru akwada baaya na wanyi mfia miensa me be kire wo pacho book na ye kinkan no e wo Sompa ngoma wu ni bi me obi da ha aye Sompa ngoma e fe no Sompa ngoma etire aduokono enwatwenyimu nkono Sompa 98.9 verses 2 na aye nanatwene ho abakosem kwanya ofa so odi ewu nipa
wɔn di ewu no na ɔbaa na wɔn kum no no kwan fa so wɔn kum no na okay sɛ nana twene case no o te sɛ wɔn sɛ okum no wɔfaseɛ bi sɛ okay sɛ ɔte sɛ wɔn sɛ nana twene kun no wɔfaseɛ bi ɔde ayi sɛ kan bɔɔ na mɔma so sɛ okay mebɛkyerɛ wo wɔn kɔduru tribunal court wɔ mu di asɛm no nana twene sɛ ɔkɔtɔ nantwinam wɔ edwam na nantwinam no ɔkɔtɔɔ no na ɛyɛ nantwi kotodwe na ɔbaa fie no na otwitwa nantwinam no na ontimi ntwitwa nantwinam na ɔfa akuma utie na ɔfa akuma na ɔde akuma no etwitwa nantwi kotodwe no nti otwitwa nantwi kotodwe no opagya ya na ɔde etwa kotodwe no mu no sɛbe obi tindi ahye fridge mu no ɛna akuma na ba no yi bɔ no wɔfaseɛ no ma so pa nti sara na twene kɔka no wɔ tribunal hɔ na court hɔ no tɛm enye yi nka obi atɛm sɛ na twene nantwinam yɛ de akuma na edwa nantwinam na twene yɛ de akuma na edwa na nsɛm wa na twene ka no wɔ tribunal nanim ansa na aya judge panyina a ɔtena agwam PM a ɔtena agwam a ɔmo di asɛm no ɔwɔ ha na prosecutor di asɛm no yɛfrɛ no assistant prosecutor Thomas Agin twerɛ to hɔ why twerɛ fa to hɔ na judge a ɔtena agwam edi asɛm no na ɔyɛ commissioner tete ne yɛfrɛ no commissioner ne yɛfrɛ no O2 Esel twerɛ to hɔ na abusua abɔ 952 wɔ ho maduru baabi a akwadaa no suiɛ na wɔn de ne ma ɛyɛ sister bi na ɔtɔn dɔkono ɛwɔ nanatwene sɔmbe mu hɔ afei twerɛ to hɔ maka kyerɛ wo sɛ sɔmbe bie wɔ ɔman Ghana ha sei no nyame yɛ adom ɔkyena mɛkyerɛ wo baabi bi a sɔmbe wɔ kɔ a yɛ very careful especially mama baako wɔn baabi a wɔn hye sawdust no wɔn baabi a wɔn hye sawdust no yes baabi a wɔn hye sɔmbe sawdust biara me nka sɛ wɔn twitwa nipa wɔ hɔ ba mɛkyerɛ wo sɛ baabi a wɔn hye sɔmbe sawdust biara no ɛntam mɛn hɔ one egya wɔ hɔ ɛne deɛ so wonim sɛ obvious ɛna egya wɔ hɔ two sɛ nipa no yɛ nipa bɔnefoɔ te sɛ nanatwene a nipa nam ɛwɔ egya n'ase because nanatwene sɔmbe enum no na ɔwɔ amena bi wɔ sɔmbe mu hɔ da bia egya wɔ mu ɛhɔ na aduro yansafo wonum aduro yansafo ne gyafo bi na ɔmo hyɛ asomadeɛ sokotofoɔ no yes dodo akwani kum nipa o nti saa Richard wei a yesuso kum nipa no sɛ ɛyɛ ampa sɛ ɔno na di saa adwuma nipa akɔ wei yaku wɔ na natwene kora mma wei deɛ kora no ɔde apato ko Facebook na hwɛ na natwene hwene hwɛ o hwɛ na natwene hwene no hwɛ Richard hwene hwɛ na so hwɛ na nimdua no na hwɛ na natwene nim na kɔnɔ kɔbusa sɛ Richard yɛ susu twa nipa hyɛ fridge mu no ofira busua bɛn mu ɔnsa abisinhene ka sɛ yaayɛ de hyɛ mboa me na meka yɛ ɔse yaayɛ de hyɛ Richard nti kɔnɔ kɔbusa Richard sɛ abisima kɔnwa na abisinhene to so na ɔse yaayɛ de hyɛ no kɔbusa Richard ase sɛ ofira busua bɛn mu wɔ abisim because na natwene na ɔyɛ kontehene nti ɔkrontre busua mu nti mkɔbusa sɛ Richard ofira busua bɛn mu nyame yɛ adom kyerɛ na mɛkyerɛ abusua kora ofin na makyerɛ Richard ne maame na ɔtɔn nneɛma ɛwɔ Ideal College nkyɛn hɔ no wahu ne maame na ɛyɛ Richard ne maame no mɛkyerɛ Richard ne maame ne relation to na matwene Richard no ne maame wura Ideal College a onsa benkum na ɔtontɔn ɔyɛ provision store wɔ hɔ ara sɛ benkum hɔ a ne maame no ne maame ayɛ Richard ne nana
ɔda sɛ mɛkyerɛ ne relation a ɔne nanatwene ɛwɔ na wahu no adwen a ɛda wo nti wahu heritage nti twerɛ to hɔ maduru baabi a maame na ɔtɔn dɔko no kɔgye akwadaa no a ɔkɔbɔ nkrankurofo amane a ɔse lamle sampa wɔn akuni hyɛ nwura mu na baabi a wɔn kuu no na ɛyɛ susana ameya a ɔyɛ nanatwene no ne yere ketewa na fuom na yɛ bɛɛ 300 meters from the soulmate na ɛyɛ nana baafoɔ twene nana twene ne din paa de nana baafoɔ twene abisim krontehene ba nana twene na ne yɛde di nim no enti polisifoɔ kɔkye nipa maako ɛnan Kofi Derry John Bosco ana Sirichi Abubakar tie Sirichi Abubakar no ɔno nana okum nipa ma nana twene nti ɔno deɛ na nanatwene na yɛ adwuma kyɛ na Sirichi Abubakar no wɔn wo no wɔ abisim he was born and bred nyɛ na moka no wɔn wo no abisim nti edu baabi no na ɔne abisim hene den ɛyɛ free paa nti na ɔne kontin nso yɛ free paa nti sɛ waha Richard wei so na damfo paa ne nana abisim hene ɔte akonnwa so yi wahu nana abisim hene deɛ wuti yɛ wei na damfo ne ba ne wɔfa aseɛ ne Richard wei na otwitwa nana abisim hene prot ɛde ma no ɛna nana abisim hene se wabɔ dam nana da bɛn na Richard yɛ ɔnanan ɔwɔ taxi ɔde taxi no ekosi gas filling station sɛ ɔtɔ diesel da bɛn na ɔka kyerɛ ne sɛ ɔnkɔtwa prot wɔ abisim a ɔkɔgyina koko board sɛ wasusu awie nti ndɛncha ne san da wahu abakɔsɛm nti twerɛ to hɔ wae na mebɛma kwan na wakasa na abranteɛ na ɔma ɛnansoma ɔmo kye na natwene no na ɔyɛ police ni na yɛfrɛ no Detective Sergeant Gregory Boneku twerɛ to hɔ yɛfrɛ no Detective Sergeant Gregory Boneku ɔno na ɔwɔ Takwa Police Station wahu ɛna ɔmo soma no sɛ ɔmmra Sunyani ɔmo transfer ne ba Sunyani sɛ ɔmmɛyɛ investigation about nanatwene because ɔmo suspecting sɛ ɔyɛ criminal so what I say nti ɔno ɛna ɔbɛ disguise ne ho from CID to a labourer ɛna ɔbɛfra nanatwene sɛ mepɛ adwuma ayɛ ɛna nanatwene frɛ no to one day bi ɛna chief security a ɔwɔ nanatwene hɔ wahu ɛne Sirichi na okum nipa ma no ɛbɛka kyerɛ ɔno Gregory Boneku no sɛ nanatwene se nyame yɛ adom ɔkyena adwuma bi wɔ hɔ nti mommra mɛyɛ ma no wahu nti sɛ adwuma no ɛna mo yɛ wie ya wonim sika wade ma wɔ ɔmo 2,500 Ghana cedis ɔmo kum maame no wie no those days 2,500 Ghana cedis 25,000 nti ene ya nke almost 250 million each nipo mkodi sa ewu no yes tete skano nti ene ya nka 250 million nipo mkodi ewu no na saa Gregory Boneku no skano wanje bi nti na natwini tresi ya hu ni se wanku Boneku na bibi besi nti omuchi ni tumu no na one police fo binom aye baako so omon poison saa brantie no sebe ya ontimi nko ka no kura wo tribunal na yede anim but nyame nchadum se saa posini na case ni won sem no na oye nyame dipa enti na natwene ma ne then 50 million ne ye friend 50 million tete no 5,000 biminum se onje non poison Boneku no so omde na duane brand wo sales ho a na natwene sanso ma prosecutor no ska ene ye friend 500 million tete ne mpimunum se on change ni charge sheet na ode ko bonu ko adu wo eye yes 1988 ho na America no nti otu ese tenase a on change charge sheet no mana nya te se de Sunyani police ni ba ko be se Togo ni na otwera na no asebie no onti twi na onti brofo so abusia Fatu ho maduru Takwa police ni na obaaye no na efre no Gregory Boneku Detective Sergeant na me ya adom a meto aso ochina e wo Sompa ngoma songoma etire adu okono enwotwe nyimu enkono me wi ana afa ma kire na natwene
ne yere na friend Elizabeth ne yere panyine no one ne wo enan ana one ne yere na okobo pa ma omukun ma mo na omchire no ono so ono no wo nsia ana na twene na wo mpena ba ko bi nso ono so ono ne wo mienu nti nsia no mechire ba bi obi ate nne ora se abakosem wo ho ba ko bi store e wo kurum ha sei me ba choma me ma okwan na frɛ na me ba cho wo nyame ya do na obetu kwan ya sese alupre enche eba ye frɛ no passion air sia kra alupre mate sa na opai sia kra kuma style tadi wa kra passion air don beko ba cho bia na pe charter flight uni charter flight dropping tara one media na betimi afa bi wo wontimi mfa bi se sia me no ka sei wontimi mfa charter flight da na wo charter ti kokura no nyame ya adoma me pa cho se wo beko tamaleta krade a enche bia achada ba bosome ntamu de na kire se passion air in connection with Ghana, one city at a time. Passion air. You do bedroom Sisi me pacho ticket no ne buefo. Surround shopping center say we ohena Sisi oho. Ma honya kono. Ohene bi ne mpaboa ahene mate wo ayi ase. He ohene mpaboa te wo ayi ase a yebetu. Na say odabe hene onye papa. Unim dabe hene no onna ohwe na nada birim ti ne dress ne nema nyina nti Surround shopping center say wo ohena Sisi oho wo ya brantia Sisi wo pepetia akofena apakan asese dwane ne nkro ne ba Sunyani area 1 odru Sweetacha Hallelujah Hair Depot opposite wo pe 0244354898 Joken Roofing Company for say franchise papa bo dan so Sunyani ha say wo mo area 4 Goy Fuel Station VRN Ankane Poli now STU 0551000900 Ronald Meat say enam papa adwosu ene ho ope bushmeat akrantie ana say ope eye enam bia ye bushmeat ne fo ni ekire ho wo mo ewo dropping opposite baby a jewa nyameche le mu ho a 21st clinic say sciatica experts osto asintini ne twetwenwa ko 21st clinic say you free aye emfuturo num yaba regional hospital uwura mu a opposite pe emfuturo ni atechire maba asphalt ne sinti uwura mu a woni problem o kwa woni problem o ka ho anya ateche me ba cho woni problem bia ne hia ene se wode wani be kire ho machines gu ho pa nya sciatica nko a yade bia hinta onipadua no yo abefunim de kwantempo e be hwawu syphilis, gonorrhea, yade bia diabetes, hypertension, but Ghana nyina de otimi ehwe entini oto asentini na ehunu yade korono eye 21st clinic your friend sciatica yade ne borofo no 0540311311 Divine Miracle Power Herbal Limited Dr. J.Y. Dunsenchene Dr. Nono Osi glaucoma uti paiwo gaga syphilis gonorrhea me pacho Dr. Iwa Dusan Nkaso 0542089983 pink pack gel osime mfantu anim se waist usisi wajonku arthritis muscle pains endi adwa enra na complain se usisi wajonku onan pacho bra na memfa nkoma wo mo na wo mo hwew me pacho ebia na opese osra obetimi asra obetimi ayehu bibia pharmacy shop bia obenya pick pack gel na watimi ayusu fa kwaha na fa paha ni pedua no chemical shop bia for 0540344068 Hoini Mami fa wento mi wi ameba so sese ya Hello Yes Nsem Sisi o na ka ne vina na Poku e ba cho diun ka se free na Poku amanya so che ka fra entio na keni odumase entio e mama ba so ni ajuma pa mo ye
No, it could be now about 12:45, 4:50. I'm to Kumpa and Timikono. I'm Temple now, since I for Johnson, I will. I'm Temple now, on. I be cook a dish of cock, I just say a dish cock, Miss Market on. Yeah. I'm glad to do on that. Until you go on the banner, now I assume that. Aho nyina yeso nti do no na me hu mrante betere bob na ba ku gina fop ba ku gina ha ba ku su gina no na ba ku gina na ba ku so e gina finfini ta fo jan se finfini kina men chache me hu bi sada nti me duro no na me sisa ya me te on se pharmacy shop yi wo e bi bando bi asom san scanner yi wo aho na me ku gina omo ni mo baby na me gina ha omo hu me mo an say o ma ye nya kuma di bi ni ade handkerchief white ni ai be se kokko so mi ana ne ma bika ka ho no do mo ye nya kuma di na ade no mo ye mu ja na ko e na uti me yetie pa yetie ngomo no me wi na me hu so o ma ye nya kuma di na wi no mu ja na ko e na meso meti ade ko bibia do ma se for asie no na ka ka madu meti around o dina me ko nyanse am ko akta no ma chobani nti me follow boys ne sa do mu em ko du me se na do nyese obi se me se boys ne ko do ma se si o ko so kendo ko ye nya kuma de na ade o na me bi jo me se na me se me head yo mo ye dina me sramu do ma se fono claroma tela de ko so na so ko so ye sramu no fo no nti fom e boys no ye ndi omu diska ne ko ana e boys no nya kuma de sa ye be sramu do ma se kwanyu fo sramu ya o hore abetna do ma se na de hu de ana se gina mu dia nka ye pa ye be sramu no fo no nti fom okay yo me so me da se ye betu ho anamo me pacho de owa homa no so nsem sisi me ma nsem sisi o okay pacho odi ne bebia free me den dia ntwe me pasa free area 2 okay pacho ye ni nkomo nana nte na woka ye ne mo koka Dubai ho asem na agent bi nso na ya ano papia obesi kawo yes FM to na mdo ko Dubai bo so 70 million 60 million ena waso makoguo on we say brand ni pebro ni pebro na about me for family bia kwan bia na mo nya menyo ju okay ha wo nya menka ho me pa cho hwan na mensaka ni nsem sisi hello dana me pa mo cho maya de pa o so ya dase yo dan ye Moses ni entotroso fo Pacho ai na se ne mama ma bre wo mo pa o me fre kura me nyamo kafra ya na homa no so wa hye minua mo juma pa mu bonti mo so ya da masepa setem bia mo kan ye ho ayo me so da se yo kakra me kan se akwa se ni adwuma de anokwa ehu odin wo ba bia na emrantie no me to on fo se omfo o mani to fom na bebia wo chance kwantuma ebre se oyeye na se obi amfa o se beye adwuma wankasa obetimi aye bribi amana boawo minua mpetre adwuma yi mi ame wo sisi ame no kasai me ye adwuma ahodo bebrebe me ye moa science christi adwuma mi a me sa doketra ni nyina ye adwuma me ya eboa me sese me ka me ma be ahodo miensa na wo school pon ahodo university training college ene ade anso me ni adwuma bia so se we ya na me de hwe wo mo enti na che no mo fo mo ni ento bom afi ye me ka kakra ni priso no se anokwasem ni wiase a ye wo yi sese aye hu wiase aye hu pa be bia wo to no fitire pe o ya de bu nim so bi nyawa obeyo anso so na sa nipa na won ne pia no ono oda da odo akwa eden akoku entie hweye e wo be biara ye wo
The pato, Yamika. Yo, Uncle, so yeah, agent for no. Agent for no. Papa, over custom ne da afebo ko duru ho no nya sa na tie. So, bye-bye. Yo, o see that 0543989989 0247989989 ufreba so a ye be fa na ye di nkomo nsem sisi so nie obi gina so. Okay. Me pa cho nsem sisi nie hwan na msaka ni. Hello. Me pa cho me ma nsem sisi o. Na o kan say. Me pa cho odi ne be bia free. Pa cho mi biane rasa kimba with my friend DJ Mekete. Metete yentio. Ala. Nana ni. Metete. Nana tamanchonta. Ah. Metete yentio. Yam branche na ya ba sisi no wa. Ajuma na ni yampe. Nyasa ajuma ke bebre wo Ghana. Nana tuwa no sala sema bokro no meya chen ano de mfaso bia ni su ya choni ya bunku ya kunkwa nda duma wa Ghana pa metete kafra me ha waza asa de wa ma so me mwajo ejo na Poku odi ka safrin abanga mati na afoka ya tusa sakrum mo ahafu Kenya si osu ansa krum Sompa hene ba ko pe edase Entio. Na Poku bo adwuma na na chene de dey nyenne enso ene wa ba ya ti ho ba ko sem papa o se babo se na no ma ye bone so ne ye na esi omumu yo tami omumma asu mutiase enam de omu papa ye to honti so se Richard ofisa bushien mo enti en no babu mu obi e bone efre one le mai na ku mo mpi no yesa moja ne tra bone ni dia chi abisi ena ne ada ti bi mu ya menga ona no Poku medase mechia ahafu Kenya se ntotro su jedu medase oma bie muku ha wamfiefo matese mutie de wa homa so me mwajo. Hello 0543989989 0247989989 Aminchia Amasu for our Amasu Aduana Information Center. Hello Nana Poku Piesie. Yajo Asemte ba kope Nana se we bi ade abeboli. Ai Nana Imani wa udi pagode Islam abisim. Hey, Ima more fire. Mo kwani e. Nana Poku. Ya bi abeboni. Obende te fa kwa ti wa de so. Nana enye idu. Dubai country asem ne de. Eja so de ko fa Libya kakra. Sa. Nana Libya for Arab for one. You de kwa de omu he. So ka Facebook me de na bitrin ko. Facebook na comment man ko he. Aso mu dabre mu ne ties ne ko no ma bi e mo kakra. Ba na Libya for de Arab for na kasa no mtrimo chime. Na sema ki sia bi wa ka so ku blog na dia pontiri. E wa yu bi onyi bi e to fellowship. Amran so ma kwansa. Omu nyem papa ba akokora ala bufo. Nwara bi ni bia hweli. Nana nipa na wu interview na na o chere nsemu no e nyame nipa na he o den. Ah e sofu. Ana wo timi na aso do ma so he fasa because they are now with the shadow question how chere nsemu na se tiriya na kakra. Na mama san bi che bi no. Adoma so he fasa. Oduma se ba bi am fa gas station no. Uduru ha sorry ba bi a gas station ne won uduru ha abusa so mo fa nko mo do beko. Na so ndi ni say. Uduru ha no abusa no. Okay. Uduru ha de won ti ase bia na wan kasa wako in person. Why? Makina na. Okay. Yeah, more fire.
Hello. Hello. Nsem na Sisi say you. Nsem de Nana Poku mu papa. Adden. Nana Poku mpa show. Meta wow personal number what is do we are part to German. But we are me betuja. Me are me now so ma why. Mpa so wow personal number. Me am December wo tuma no begin community me for personal number. Mate. Bye bye. We da say. The ma hinkofo etie amaso etie chemaso fo etie offenso ahinkro ampa me te chilem wo nyina etie okọ kumase a fufuo fufuo information center bi e ho wo mo share ho a mo bie mu ku ha e wa Ashanti region abuakwa wo mo etie ana fei emfensi wo mo so etie Sompa 98.9 FM Huye, hello. Nana, Poku, Piesie. Moros Undefeated. Makope Bam. We are undefeated. That's it. Where Nana can story see dia gure. Kaza samra Nana. Yeba Sunyani. Defeated Sunyani. Traffic light kuma bia na esi ho eba na omutua fo na na twene osunyan ntimo ba mo veyi president tiana kina na de we undefeated ni pasi obe den what maka na se o kana se no pie president na we story bi ore Libya story na Dubai obi on to kwanda no abeka se tro that Nana ye kura ayowe tama me wa abuti sema no akwabi mwa ye ko se kodi bua ha ketua Nana na emizi o kire we bi kakra watiwa ndia to da bia we show bi no so connection man ti me to da bi no bi bana the connection ma force no e o mu wo screen bi ne sai chin kuma bi di sa ni shu ne ni chin kuma ne ni screen na chia obi okra no sa bo ono na azafo no kura ntu kwan da o tu ya obeti ma chiro ne kura American samre na uchu kwa sia free bi ko dia duro Sierra Leone tokwa wachi esedema capital of Sierra Leone na wabo international airport bra akwane bi ye ko school bi na die na tan kura o mu se opie kromu bia na ye yesika wone ho no oba no akofa asawuni no da be se ho omu didia no asan ja so pufi so yo papa we see kana wudi nki message me they he cross was asan ko fashion we need ne be ta o mo tetawa no asan so ye noise gu wasom bra dia ya ne se o re akwa bi ne bet bi ne kwai second material bi e wo so sa samre Mirase, mofufro so emra so ebi mirase. Hello. Come on now. Yay. Oh, stories. Now Poku. Yay. Majo. Your song. New time for you to New time for some be muku ha yeah, say kabutu. Baby a to fano. Bonjour mo. Baby a so na lolu sema kana na nanye hivi say mranti a yesiso ana ye sister ne de udi akira na ha obe poison ho ntem sa but what they see no yankopon na ne bi ntia de odi ai ya bebe pie ha nti wa so tribo because wo ko fe se obi mazo ya wo ne to ho nye ya mana bank account wa da biya yi chere ka na also de when you 30 years class we no ma me kura nda so
Na bank no kwa ube wura ha na bia na obi na asoma ho. Oh. Okokura ya defense na makura hu dia wo kyerɛ wo so mpo. So hu ti boy kana enforce kakranga krade because already a course of Arab countries in any dia ana ni nya na so yeah sister na yen pay for your majority David dey omo na boy mi o mutrim ba kokura so bibia no ombe o mo tse so da bofo abe konkron atrete ombe boy enzo dey men kai so me be me si so e wo me pa me said na ni bi pa sheritin so be boy my we ama ibia ordinary citizen what on that na yes I better no what master and our boss there be any free na ya experience nya you na nem naija I'm not going to after call baby ana arrest me that's it tie we national so enkrofo bi nam krum ha sei sama ka kire o de ka bo pawu yebedi bronya e free next month ikono mesra police fo binum mamnchia police fo binum so divisional commander regional commander mttd chief inspector chum only of superintendent crime hoye cid fo amwo original adams jones ene mo amaka nyina mo hoye mo boy dwuma mo nkora ne binum ne ha adwen o na menchia tony ene embayo amotena cocoa board ene mo amotena eye two things mo station mo police ba ko ne aba menchia two things Sompa a chief driver no me personal driver ba ko pe bozu he wo mo de car ne ba be yekurufa sabi na last ba ko di bo chief inspector ba ko yere e wo ba bi a gift ton apo e wo cocoa board ho no hwia fa so owi os me yie no ni obededa obefa adaka obefa nsem bebre na 4 areas emunhye no so Dr. Beko Junction ona ho anadwo free 10:30 ekono ona ho are very careful why Dr. Beko wahu twereto ho achina meka ho asema kire wo Bank of Ghana le na do ko ba ko ni aba no ona ho ye very careful ye very hurry up ote ho ye 2 Regi fo nkwada na mopon a monam pavement no so no maka kire Regi headmistress say mompe ways and means o maka ne 3 amre protecting kwada no na nkrofo na ni abre Regional Hospital Otra Regional Hospital pa na ukopa pass and garden bi na ehemu na Doctors Village ho no onwo baby ajo last year an accident bi esi ho no monye very careful awia ene anajo odebo pau onyina onise police for beche no omochi ni wie pe obaka ko opake wie pe kwan bi obefa so be provide the evidence bia no e wono no oni license obenya license awade betua bi ni moka officers binom pacho wati you're very 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 careful aye num akere wonan nyame ya adom okena yesu amana ete ase a mekere wo de aka ni nyina mamenchia mi fiefo nyina ani mi fiewura aye amas ohoye amankwa upon barima Isaac osina na Poku Piesie Sompa radio all the best Isaac do nyina no se oja Collins Osei Mrs. Beatrice Osei do good evening. Keep the good work. God will continue to help you. Many ababa kope o magazine. Oh yeah. Michael Treme no say already. Na the humble no say hey no. Baby I knew you in fact people are suffering papa wasn't go for bread. Even say about no say very 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 sad. Cynthia no say ayasemo. Adams Osman or say ayasemo oh Lord have mercy. By the way, keep up the good work done. And Poku Piesie for some chairman that say Michael Boardino say so can't the government stop this so-called agency? And we are buying her share. On a lad be could I know baby odi edru. Esther Nyakuno so oh God have mercy on us. And at Desmond I say these people look like
SHS students, yes. Yabo Abraham no so na good work done. And we so say college be na de ekoi. Me da say ana na wisdom. And I say with the little I know about this Dubai trip stuff, I learnt going with a visit or visa will always land you in a trouble. If you are there to work, you will need a freelance visa, and even with that, you have to pay some huge amount of money to go through some training for a certificate. I see Nsem and a course. Emmanuel Dong, and I say keep up the good work. I can see Ajman, and I say yay, Ajuma Panie, Ayasum Panie, Ajuma Panie, Akatia Panie. I can see Ajman, and I say very, very, very sad. Matthew, and I say, that's good. Or Henneba as some more justice, Sompa all the way. A queer be, and so the nedia Abba. And I'll say, how queer be so the nedia Abba. And I'll say, Sompa, more boy, Juma, papa. I was my bread. My producers and so bread. Moment come watching about no 9 fan no num so I be say sorry na ya be boa seke. Na fi light ya tutuntum. Water bill and home call the bow quota realistically. Nya de omo ka kire na no na yidi so no. Ya ba na ya ba beto aso. Medin e the honorable Nana Poku Piesie for semche. Me jamu e de ama eye de oware nche edabi obi abetu no. Aha. No so fi just nya wie ne animu no. Na no sa na nije opanije za. Hey. So ni sa de ho. Hey. That's of justice those are there though. Hey, also for justice. Hey. My fancy na DJ happy. Ono o we na so for justice atwan so we pen above ke moto ato na Joshua moto 1 media so wa wade ware. Asuja fo ndo so chan ware fo na ewo mu no. Midindi na na Poku Piesie fa o se den. Sponsor for no papa ware. Hey, sponsor for no so mo ware yo. Apart from papa no. Leader no kwa na ware. Hey, and papa so wo problem o. Nipa bebrebe we nyina mbe ware. Telewa media ye be kwa ye for basa. Ye mfa nsi Nyankopon ya adoma ye be hia bio. Amen.